ori New Zealand. Na whao atuai le kovana sidi o le malo New Zealand. Wha maisenga mai le fionga i le ao le tātou malo. Le fionga tu me le li whano wa le toa sua lau vi le lua. O loo wha ilo ai e le ao le malo le aveo ia masui o le malo ma tangata umo Samoa. E wha o atuai wha maisenga. Mai le loto wha noa noa ma le wha vau vau. Ono o le tuua o le malo e le fionga i le tupu o kingi tu heitia. Wha li o fo i le ao le malo i le na wha maisenga. O le se fulu valu tau sanga le nofua i ngā le tupu o tu malo. O se whailonga leo le auta singa o tangata Maori uma o New Zealand, whapea tunu o le Pasifika, a o se e mai o ia avea mataitai o na tangata. O le toas fulu whao le au malanga li i matamaitai leo leo i whalipuipui New Zealand, sa malanga mai le nei vā yaso mo se soo, ma leo leo whalipuipui ro tātu utunu. O whalia se tasi o tamaitai o se whaurulunga, o se tasi o vaenga o leo leo i le whalipuipui au Kilani, le whaletua ia Daisy Fautanu Vasa, e te lere tā ua o le lātu mafutanga, o no ua lātu sira fiaile e se senga o si o manga o loo ngā rurue ai. Ai o lu i tau foi o loo whea ngai ma leo leo whalepuipui i Samoa. Na maua sa whairoa inga ma Daisy le whaletani malo le tau mesina, lea o loo api umai le lātu au malanga, ma sa whesiringi ai nisi o vaenga tā ua o le lātu soo, e peo na lātu wa si ai le whalepuipui vai a ata i savai, whapea le whalipuipui i tānu malala. O le nei whaamoi moe pe o na whesilingia ia sa whawau whaupo na amata mai le mawhtanga i le luafes furtolu ia ina ua maua fo i le avanoa redeploy mai ai ni usila e whesoa soane i leo leo whalipuipui i nei ia o le whaamoi moe la ina ia ati na ele nei whailoa inga ia ma mō mātou tangata whainga luenga to get to know our people and get together and then we can start that from there moving forward in isi fuafuanga mulmun mai. Mātou o whia lau tō mawhutanga, ia o le fwoi māua mai lau whaasoni tae au. I le mustua wano tō te ovo, i le tō te vai whaati nonga ngā runga. Nā lau tō asia sia i le nofuanga, i le whalipui tānu malala mai ata. E mara nofuanga le whaia ia o ngā leo leo. Ale asa oe talitala no atu i tātou leo leo i nei wanana, malanga mai lua whasu tolu sosoana. Taulana mo wai susi le whia ina, i whaati nonga ngā runga i nei, whaatusa ngā runga i oinusi. Whaftai, peilawa ona tā ua fo i le taimi mua mua. E tō loo pūlo i e o loo taitaina le ngā luenga i nei, e le whaingo fie. Ona e tele resources e mana o mia. O le mea lava ua maua i o lātou a au. I o loo whaatau tai e le ngā luenga i nei. E le talatala noa i nisi fo i o taitai o le matanga luenga whalipuipui i nei. Sa o lātou whaasua mai ai. Ia o loo ngā lulue whaatasi le tūlafono. Ia male anganu. Ina ia mawhai o na ave la lātou sāwali ina ia whaiti ai le tūlanga o soli ngā tūlafono i nei. Ia male awai atu fo i le whalipuipui. E le tūlanga le ni usila. Ia e peo nei sila fia. E tele resources o loo awa noi ni usila. E le mawhaila o na o whaatustu saina tele. Ia o loo na o loo tātou loa umalawa le tūlanga o loo iai le resources o loo whaongai nei Samoa. Ai tele lava le whesosoani o loo mana o mia. I le vaai atu fo i le matanga luenga whalipuipui. Ia pei e taule aini resources e whesosoani i nai staff o loo whaatau taia le ngā luenga i le ao ma le po. Ia pei fōlinga mai o loo tele lava fo i nai isi matanga luenga lau le tāua. Ia ai o loo tau mawhai lava i lātou o loo whea ngai ma le whaatau taia o lea o ia matanga luenga ia ina ia whaia ma ave la lātou whesosoani tu sai ma mea wai o lātou a au. Stasio vaenga tau na visiting ia i le whalitua ia Daisy. O ai ia te tau i lātou e whaamao nia soli tū la fono. Ai no fosala i le whalipuipui. O New Zealand, te le i o le ai te tau o le pangta. Ia pau i lātou fo i o loo tuli a lātou whasanang. Mai ave lava fo i le whaamua mua le navaenga. O na e tele lava i a tū maanga e le ngata i lea o i lātou o loo mata i tū wina le vaenga le na ina i a mautino o loo le lei le tausinga o pangta. Ia peo na o tā ua mua o i nei o loo ngā lulue whātasi le tūlafonu ma le anganu o New Zealand e le ai e le ise anganu e na o le tūlafonu lava. Ia o New Zealand foi la ia e ese le system o loo lātou whaonga ina. Ia ese foi le system le nā o loo whaonga i nei. Ia o New Zealand whaamua mua le aia te tau o le pangta. A whai mātou te le tali atu i le aia te tau le ale pangta. Ia e ono
su e nai fo I matou ma au wala o lo matou fata winaile fata no winaile nga wenga e umia le limo le tula fono o ia o nei ia pe ona o tau ia o lo fai lava matausi I a au fo I o lo fata tai le tulanga tu sai ma resources o lo ma lato ma wina sa o whalonga I tala nisi sa tulifa sa langa I le lātou mātau I nei ia ma le whalonga fo I ma le mātau a tuifa ai anu lo le whatpui pe la ke ngofo le hotel e manga awolele ia ai le tausami le me ai ma le me ai ia le leile ia mtua I ila ma mamale me no fai ala sa o mātau I nei ia pe ona o ta ua o le vaenga nai ni usila e fa mo ai le ia te tau le pangata I ofo ia e tele ma le lei no foanga o lo no fai pangata ona ese le system o lo vanai ia ma fa mo nai na ina ia mautino o lo matu va ai le lei pangata I nei ia ese fo le system o lo vanai o lo tau ma fai lava nai leo I mea wa maua yo lato li ma fatasi ai ma le ava fata I le anga nuu ina ia ma fai no lato tala noa e ma fai e ona suia ma fau o I lato o lo tutonu o se whaatele noanga ma le wharitua ia Daisy Fau tanu wasa, o ia o se tasi o pule le au nanga I le wharipui au Kilani New Zealand. O le teo sanga luafe ma le wha, na malaka mai I Samoa nisi o le pulenga o lea wharipui, e sa ili atu ni tangata whainga aruenga mai Samoa. Ia I la tau na manuia de nofo mau le teo sanga luafe ma le tonu. O Daisy ma le teo tedo le latu au malanga, na wha manuia ina ia avanoa whainga aruenga, e peo na ave ai ma leo le wharipui, le Auckland Regional Women's Correctional Facility. O le fiafi le stofi le neiva yaso na whaiai ia le whaata singa whai o le maftanga. Ma taua lunga ai se aia wā, a o le itoe lulu lima ma whaato whale o leo le wharipuipui Samoa, ma le au malanga o li ma tama ita I leo wharipuipui I te tonu New Zealand. Wa tōrus futasi te usanga taru na whaatu ine lo tātu o tunuu, le ofisa tu te tonu o lo tabu vaitasi I ngā duenga, ma por kalame le pui o le si o mbanga o tunu o le Pasifika, le SPREP, o lona no fuanga tu tonu o lo I vailima. O le vai o sanei le fono o le komiti whaatonu o le whalap tonga, na te tala le minstar mtanga aluenga o puno o whale natura ma si o manga, le fionga toi surusuru Cedric Schuster, le asa ia ave aile lui, I sui o le komiti whaatonu ina ia toi sila, I whainga whaavae ma manu lauti o ngā aluenga le whalap tonga, pe o iei se au ngā ma iei se tāua mo atunu umo le Pasifika. Wharia le minstala na saunuanga I le fono, o le toi sila ai o le whala tonga ia na ngā ruenga whatino, e iloa ai po iei se tāua mo atunu po o a ngai ina whale tonu. O le tausanga nei, e whas furu miliona, ono se lau fitus furu I vafe, ma le ono se lau valusu whatala, le paketi po le vai ngā tupe lo whaafoia I ngā ruenga, a lea whaalap tonga mele na ufai ngā ruenga se lau 5 o sui o tunu o le Pasifika. O le neiva I tau o tele a fianga o ngaonga o tunu la Haiti I suinga o le tau, ia maa se tasi leo au nanga o iei nei le no fuanga au tū o lea whaalap tonga o le mate I tuina leo a fianga o tunu o le Pasifika I suinga te tele o le tau. Wa whailoa I nei e le ofisio le malo tele o Amerika I lo tātu o tunu o le taunu uai o le sui whiriwhiri a fau o le malo o le awha mautu I Samoa mga lue ai o se tasi e whaururu I ailo na ofisa o lo il vainga le ampasa o le malo mo Samoa o lo wha mautu I New Zealand. O le sui fau o Amerika o Daniel Tarapaki na amatanga lue le tauloto a inga le masina na tene o Okuso ma na whetau ilo na amatai ilo na tofinga o le sui o le malo o United States manisi o sauninga tāua I Samoa, e pei o le whaunga o le whaurulunga fau, o le kālesia kātoliko I Samoa, ma le whailunga ina o le selau tausanga, o le tālonga la kapi I lo tātu o tino. Whaalia se pepa whaamatalanga na mua ngarue o iei ofisalo na malo, I le atunu o Myanmar, whapea Australia ma Saudi Arabia, a o le tofia e ngalue I Samoa. Wa sui tūlanga o ia le tamai tai o Noriko Horiuji, sa vea masui o lea malo o tātu o tunu, ai ua toe foi ina ua mai a le tolu tausanga, sa ngarue ai I Samoa. O le asos furu ono le masina nei o September le tālonga le kapi whaavao malo, a le au tamai tai le manusina ma le au masi e tamai tai mei Australia. O le fito ato e whaia leo se tālonga whaavao malo le tātu manusina,
I o tātou ele talu mai le tūsanga duafe maliva, e peo na whaelo ai se pepa o whasa la launga. O le au Australian A, wa whiriwhiria i nisi o tamai ta i longa le lakapi, i te tonu Australia. Ia maa se tā longa tā ua tele mo le manusina, a o le whaia se tāsi o tā mirasanga i Dubai, sa ili ai so nā wanoa i le ipo le rulangi le tūsanga i 2.5. O le malo Australia, o lo langologoina lea tā longa, whātasi ai ma le porkalame o tā longa lea atanu, le Pacific Oars Sports. Manuia tele le whaiunga le vai aso le tātou tino. E silia ma le se lau fala o loa i Samoa e mawhai ona whaanga i le talofa voucher mō whaatanga alu a inga. E le atua lava se 5 milu te lafu antuai mai New Zealand, Australia, Amerika, mai si antunu. Ai tau nuu i telefoni maolo e whaanga le talofa voucher e whai e le whaatau. E mawhai fui ona tungi e tuai le cash power whaapea le pili o le vai iso o se taimi. Angai loa i le www.pacific40.com e lafu ai se talofa voucher mō loa a inga i Samoa. Mō nisi whaamtalanga walau mai le olua tasi o valu tolu, lua tolu, pole info@pacific40.com. Talofa lava, moi moana yo Miss Samoa and Miss Pacific Islands. I just want to say big whaftai tele lava, mo le alofa, ma le lango mai. Thank you for your love and for your support throughout my whole reign as your Miss Samoa. It's been the highest honor and I've received so much love that I am so thankful for. It will be a time that I will never forget and I hope that I can repay it forward as I continue to serve Samoa in my future. Don't forget to watch the live stream on Radio Samoa to witness the Miss Samoa pageant 2024. Talofa lava, o le si'u fofonga le nei o Samoa, le Radio Samoa. O mawhai an awina atu le tala o le tau i aso taitasi ona o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Valselau fitu whawha lua fitu. E whatalofa atu le tala le nei tau mo le so ma le aso atai au. Winga le tau mo le so e iai taimi o le aso e au oa ma e iai foi taimi e to uluai nai timu. Pa solo ina langi le leile tau i le afiafi e angi mai sa vili mai le itu sauti i sifo le atunu fa solo ina maalu mai le sau i le awa uli. O le angoto le la i le 1 minute te ai le tūlai ono le afiafi. Winga le tau mo le aso atai au e tele ina awa oa mai ono iai nai timu puu. E angi mai sa vili mai le itu sifo mai fa solo ina maalosi i le pō. E o soa e le la i le toi luasfu 8 minute le tūlai fitu mai e ngoto ifo le 1 minute te ai le tūlai ono i le afiafi. O le tala nao le tau mo le aso ma le aso atai au. Beta Drive Doctors i le tau langa whaatau i maangele, whaapea manrua, o le vaenga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo i matupui pui o le whanau witi, o tupui pui la ko witi sfuriva, mo i la tau e sfuluan tausanga malunga atu. Whaapea matupui pui o le furu, wala au telefoni, 255-25 mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa fo mai i maangele i taftafane o le McDonald. Amanrewa e taftafane o le Faletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. Talofa o Salmasinga fale lua Tim Toilolo o le loia Samoa. Fapitoa la o nanga i mta uputau immigration pepa malanga tangata overstayers so stoinga visa. Apena foi le taxation por tu la fono tau la fonga. M5 foi on o tau avena mta upu fal tu la fono i Samoa. Faman mole vidi mai numera o iva lua nono o tasi lua. O iva lua nono o tasi lua. Faftai. O le AK Auto Repairs i le ono se fulu malevanu Taro Road Mangele, latu te whaia warrant of fitness. Basic service, wheel alignment, sui taufi, suspension, gam belt, fabili transmission service alo tamale. Talia wins quotes mal afterpay. AK Auto Repairs i le ono se fulu malevanu Taro Road Mangele, telefoni lua 5 tasi o tasi lua. Talofa Samoa, wa ule nei o kasu tialu, awal suia ngila wa ule kio. Eva mai ina se fulu 5 iva kolu, amo, Radio Samoa, bevela a. Seu mai ilau manu se fuo le papatua.
siu fa mali o tunai manti junior vai lua le vai ngola woli ina o lo se fulu midu to bata ele se fulu male lua ele woli de yola so for baile so no le masino se tema lua afe lua fa ile lo fo le to o te mai lo to so fu malama to wala ele de fo ia so for baile wa amatai le fa ungo le vai ya so e wi lava na susu ya mai winga o le tau ya en talo si o le dao lo o so longa le nei fu fonga foi ya ma tuta ma fai va lo filima e pe o le tofi ye lo o topa ia ma lo o to ma valu le ngante tono ni sila e fa be fo ia tono o e ma mau ma lo le on sai ma lo le tau an tai e fa ma lo fo ile telinga ya ti pe on to ma futa mo ya ile tau leva si e li mai e se taimi e le i ma mau antu o le to o na fonga mua e ile polkalambe o le a woli ma fonga mua se eu le tau le fai le fiafiana nei ya fa tala fa masani au na pa ia lentua ya o lo o fa le malu so o se pi to no lava ya awale tala ina o le finga lo le tampa o sili lunga malo le o sai ya malo fo ile tatalo pa nga masani le tanto wana leo tamba matida man tua o to i mele buli panga to mo to malawa fa tala van to fa malo antu ya te o to le malo si le do ya o mo se fa le inga fa isa ai o you le ya oli ya le fa malo si pikil fa na wa onga ile tu wa yo onga e se taimi ele o toe mamau o lea ua lo se fulu ma le tasi minute talo sia o lo o anga yantu ya na ia tanto walu mawhanau ia onga o le nei fo ia so for really 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. ya si tanto wa si siantu e pe o basi ya ile tu mala odanga le tanto wala le radio Samoa tasi lima even tolu amo ile tu mala odanga fo ya ile nei ya woli wala vale sa ilinga leo se flenga ya mole talino le sua wa se fa silinga malosi ya po sina ai tala fo ya mata ile fa ungole riva ya so fi filanga ngole wa mo wala tanto filo inga mo tlenga ya tia yo ma lo linga lu tia fa peka iko ngwe manga vat atala fatu lau pionga pomua taftai ho se manu le bai ngaleuli ia ile mauta mai fo le tatu watinu ya au tu sa wat po tatu pasalanga tatu falainga le wa fa ngoina ole serve with love catering nei I Marewa ole vatu tu si ole tonu lima pi mai road nei I Marewa onalo vatu sa wat wa matu pasalanga matu falainga teman ya le talo atu le tangatala na fa ton mat fala ina le ba ngalo ya lawa ia lawa tu mala tau maftaga atu la ngala so mata ko fiu ngal tau na ia fu silu male lan ina le mato pitero malo va tanya tia ya o vela se kukara ainga por ngala isa unian tu foi lele awale sa wing se winga mal fa vele ngoka kukuka eu querer lo pesis para inga markai minga ya le mato le ma kwa ready tau maftaga ela ma ku ko fa singo ku ya ma ko ka nga pingi ngir kayao nele ela tu vai se taxi de tangata ko fa tawa I tatu baketi ya diso tatu tamafta lo mo to lo tatu fra inga lo ya tatu sapsui awale fo tamafta o lo mo tatu sit sawa o tatu maukengi mo tatu kale o tatu mamoe ya mo tamafta lo le umo nga singa tatu fra inga o le tatu fai o le mana o le fai le se maso a tele pe ai tau mafai ma o tatu fai o wale fo tau mafa a hai fa so solo ma lisiwa to pito le alo mato ma moe fi le mu ele do vale o ma moe le ana ia fa de painga o ma mato ia ale a wale fonga tau mafa na tamam tina matua se vai le mato mo ia fa ma ko mo feu ia o ma le nga makwa saka o malu o pala ma ngai o supo au le ngai mo ya le ala wa ia nei boyo mo to bafta tatu wa tunu fela na tema ku tuma yai ma yai ya o tatu pasalanga ate mai le matu falaina o lo mawal matu paspomi ikele ko ngumu pa to sabi paspomi mato mawal matu pipi sakasosi tamafta le ya mo tatu wa tunu o lo mawal mako e mo tako ko fala o le luau yoi o le luau e mawal matu luau lo la foa lo fete mawal mako pankeke le mole pankeke awale malu tayao so se bela ba timana wai te mo umala ba tolo mato fraiga olo mawal mato suafai mo na tamantina matua ba le manga
awe wa kai fa lo ma mu de bol ma ko so pa e ke su ma yai pa ila wa lo vai o ma le pitolo ye ma to wa lo ma ko fai o ma ko fai ko ma ko fai ko ma ko fa la ko o ma ko puring ia o le o sai o le opa male kinga era o isi ata maptanga le mo tono tasu para inga de tendo le uli ile mapta mai mar pa pong mer sa tu tru o ma to chips masamo le ko mo tono ma to para asa mani mar pa pong mer le tatu tru o ma tu ama na yel nga sima to maptanga bela le ma le ko de bela wala ha bela tru so se taimi la balaso ele tu ma tu se fa pe fa tu ai su ma e tu kaleya o lo ye ko ya ta pena o man ta pena ina ma tu fraina ya wala ga ma ta tu tu se pa il te mila pe pe na le so ma fa fa ma le siru de te le o le ma no fa tai ante tia o le ye inisio ilanto o le fe mai ma sananga ia tuina ia tonu foi le nai pisile tanto catering wai le ngata na ole elena ole fale ainga ia na foi le catering wai fa mai ia so tu o lo tapunil tanto ona yoi o sia ba en olo il ma to na olo mo fa ma tu tu ina la tu ya le mo fa mo tsele poi po mai la tu fa to fa poi po o la to al te fa lua o la to fa ina e mo uma la ma tu tu ai ma se foi ma tu la mo pa mo foi kalesia e fai fona ma so ona ya wale le nga sina le foi la yo fonga taba o se poli awal me lo mai ma tu si vala mo ya ma to yo na ma tu nga ya tu la yo le lo fai piso ma tu temile aso pa na so se tu na pa mo la bala tu e ma fai ona ma tu ina e ale tau ele nga sema tamo tanga so ma le ma no fa tai ia o nga fea tonu wala o manu de wale ele tanto o nanga fa mo le ji se kangoi vali mai singa ka vuile ai saula yo ko sa floda se man pasiatula ia le te sa tanga itakani ia ai te yo ola i le nala e fasi no me pisa wala papa e fasi no le sopi belele le se ina le KFC e sa Maria le luma e taulo ia le me tau ole to atusina o Maya Road. Maya Road. Na yang vale no la ia. Sa Maria ia la ia le pe o sta vale pepe. Ia la sa wala ia le taulo le tolu lima pi. O ia tama siopina ia. Ia o nalo ia le ma ku tu o ma to nanga o le Save with Love. Ma mai dingo le ma ku para inga se uma. Save with Love. Tau tua ma le alofa sa le aita la fua. Tau tua ma le alofa tongi mua. E sa le foi mai o le vai so fo sei ma o le pe ya tau tua ma le alofa ai pokongi a uma ia le ma lo va tai ya te tia ia ma tua fo le tato moto a wala va nik fo mai ia la nga luenga ia ai le sa ma se oso ia po sa ko sampo vo le fa mai le sino makua no vai pa que ia le pa sa mai pa que va ku va ida o que pa que pe pa que po yo que pa que se va ya ni si le wa o para pa si ma que pa si la pa que le po yo tu la ngata si se sa mo para lo ina ma para ina ya le si ma o mai po la se ya va ya wala no fo ata ma pandiga ka lo se ba ya le ya maruia ya le toi fo mai le tanto ofisa ya ma tu afi fa ta wo fo la au mai ya le fata wa sale le perché va sale le a cucina sale allo fatto e come Manuela ya le dawa mai moma fa funga tule tanto tunu ele telenga ya tia ya male fiong ya lulu ya li Aisha Hooch e per ele tanto li potina lo wina tu sa mai dai le tolu lima b Myers Road nai Manurewa East olo yele tanto fla ingana o fa ngina o le Serve with Love ya na foi fa mai lo telenga ya tia e ma fa yona fa yela to ya le tulanga foi le tau catering ya mo fa ai poiponga ya o maliu ma so se fa mo lava o le tanto want to know e pe ona ya tolu lima b Myers Road i da I Manurewa
Lus Fluiva Malava Minuta Ai, le Fulu Malua, Jamio Vai Ainga, see the Musica to Assisi and Twine. Yes, Yasi and Tulef Young Alanoli, Young Albalbana, Tangal Balbana, Malifali Tavale Olijima, Hoso Oros, Be what time Mafasana, time of Tangal Dia Wo, Yaili Nuayan Fuala. The Malawan Julie Vangla will be like my Momalo Tampo, Inga, from Anga, Jono for the Finger, when a PCDC company, Lungo and Telemalungo, Penga, Jaffa Ilang. Si vo fonga mali le tamiti buni e bolu I po malo puni ala va a picture le divine la woli male tanto fantu na moi le po masi no le vo che ko va I masi poi lo il copi con un po che le masi le vo tolu mi du tja ile aan voor se fulu male lua if you feeling nga le vo mo le tanto filo inga masani ya woli fa ben le fionga le pole le tu male nanga ali g mana wholesale oros fa jalavantu lo fionga le loli ma lo fa Faiva ya malo vole tangwan tai wa ulia e al fai unga nga luenga ya ma tiu teo le tanto tu ma lo nga lu Tau talainga se manu tato si ire vihinga mal papsai le netu la laso au lia foi danga leo de li lo soi fu tau tua si ola vai vai mai soi soi fu la leo da tunu tato pene yai moni o mai si uyo o ngal benga pai foi el tato radio sa mo ia ale nga tailea tunu u do tele la to e le to e usua taiao ia al tato onanga o poi tato to e felo e foi tato ofisa ai poi pervi inalevi tato audio ne yaso tata lo fatalo patuai le ava mal fa lo le taringa ma choli pa yema malu sago ma lo deuso ma lo le tua ia ma lo foi le fa longo tinga le so ne yema sanga le leila va mla so lulu na se ma vai to nei la timu ia le fo mo mai sina ma se le riva ngola ul tailo e le topito no uanga tone ile le tulanga foi le fa mai so ata mai
e tutu ani mo pesa ni no ia lo me ko na kilo mai foi mere wale ia o to inga so nei fa peni ele leia le ferwai ma ve ave il fa man ofu fa timu ia wai le mai loa me tupu ia e pesa o ila usano ia ele leia ia Mikaele pesa mino ua ma sania ia anga sa mi o kulanga o le val sio na ia na tutu anim e me vesi uma bata mai le ni pulo we de o mo pesa mino ma pesa digo le ni pulo ia ma lo le foi o le faiva ma lo le tawanta i u teilo ia o le dai pisi le tantu tautua ma le o nanga ia ma le anga ia tol pa ia ma lo le tulu ele ngata ni am kilan ia u teilo nai fe o lolo lava le pa ia o Samoa o lo malanga mai le tele o pitonu ese ia ona o le tautua na u fionga le alo li ma le tantu fa le tawa sai te vai atu la ustalainga me for tato radio Samoa ne foi ia no fa aulo pa ia foi na fa lo doina tato tautua tato company pe na yele ona nga fa tava ala tama fa na tai au tau no mai stasio ainga mai rotorua pick up la tuta vale nei lo fa sign up for Canadian pe la manata ua le tulanga le pisio tato Facebook le tato au nanga no tato Facebook le nalo mafudi mai to tele pe na fitalai la utalainga ai o mai tau po nei a faio sa idi so sa ngo fie lava mai lei lava o la o lava pule faitaria au de ilima taitaina sa pamtalanga ma na ia lava lo wasia si mai ono de tele tulanga il fa manu yanga lo i terminate ono bo yet swing of tato finance of le ngata lai tau tato tavale tasu tato pikia por mahindra den pa tau ina nei tu sa de mal no afe fitse lau de tu pelo o se tasio trade in ia tavale twai lava le pay off le tavale na au le fai le pikia kodo na winga tele ni vai na final so yai pela van fa ponga di nei vai tau mafuli a tato fai nga mea lofa mo i la tau lo fa ngaina la tau tua pola o nanga pola pa tavale a de chimana wa tau fia tato tulanga tato sponsorship pen masaniai ya paulaba o sia maftanga il maslin olin solo fa europea o maftanga uma pa pena ya na sai tau awal tato nanga ia wa tau uma lava tato sponsorship au leu mafuli anga ia ila to lo fa ngaina la unanga ale chimana dona winga fata wina lo sa au ne ngalo ya toi ele ngata le tau le tabalo la fata wina au ni fainga me alofa mani so sani mo oi malu ainga o lo fa pena no dulu fata tia toi malau tabale po de brand new cars ala mahindra ia po se use car po lo e fata wina tele atatu tabale te filifili mai tato anga i mo mua lava ya tato tavale po brand new cars ala mahindra le 2024 lua fe mo fata avale nei ele ngata i lau tupio lo e fata wina i tavale po ia i fa po po tau tavale po dunga le marketi ia ole fata wina lau tupe mo le dumanai o lo sau mo le 5 tau sanga le warranty o tato tavale tele penida tato pikiapu tato Scorpio o lo sau male o lo atu pata si ai male tolu tau sanga o le warranty na vainga uma e tele tongina ia vainga o lo fa penal fa me alo fatu le tato nanga o le tulanga fo ia va ile so sani mo o ile patu peina ile ala lea ile ia tato finance ia o lo tele a tato finance and fine tato ngal ua fata siai yo fo ia ila to o lo ia tulanga fo ile ile sene ia po la to fo o learner license ia o mafai lava ona taria ia tato tavale tele po tato pikiapu pe ona lauloina so Scorpio o tavale le o tpatu saina tai so tavale nei pe ona ia tato products ia Toyota products pole Pachero pole alava pole tuainga li na o saisa de o tavale nei ai ma na ia lu suma ma di mai test drive ni tavale ai te i fata wina tele na una i foi tato pikia po al tato Mahindra peno taua 2024 o lo watu mal pa pe fai na me alofa ai fata wina te pikia po al Mahindra ele ngata de tau le tavale ia o le foi watu malau me alofa pa fetala so use cars o tavale lava o tavale po pen pa ponga fo ile le to tipitu afe le to ese tavale twai le trade in e mafai ona o taliaina la trade in fa mole o te le fa taua ni tavale o te le fa taua ni tavale na o la to lo fa taua tu tavale e tau e mafai ona trade mai la tavale twai lo yai
trade mai lau tāwale tuai tu sa pe leola, la bea le tāwale, le ini pepa le tāwale. Ia po o e whali tupe lunga tāwale, whain tātof tūna iai o la taula nai mau waile so swani. O te o whainai lau tāwale, o lau lava nā pule whaitalia. A whai e lima se lau te o whainatu a ngā ilunga tōl suluafe po la lava whai numera e tui natu ia te oe e ma whaina whaaliu tupe lau trade in lea pe a whai o whaatau sau tāwale mai a tia. Ai le pina ngalo po iai, e le se me o iai a wā o le tātou value o lino tāwale nei o lo fuafua ngā te tau sanga o tāwale, kilomita o tāwale, conditions, ia mai se po i le tuai ngā tāwale o vaenga nā iai. Tātou applications vaenga whapena, le mole e whawhai ngōpia ai tā pena lau tōru pe silipi, tōru ia o latest payslip, ai ni ngatai lea ia o le tātou ID, o le leitene, passport, pe whaperese leitene, ia whapena fōi, lau internet banking, e te tauna i sau internet banking, e tauna iai, e ele app on finance, e wapia te oe, e te me ia iei nei vaenga. Whai on whātino statou ngā renga e au noa ma nei vaenga uma ina i whamaria ina ia finance. O nisi vaenga pēne ele tū whatasingo ai tā lapu, pai a pualo leisene, tātou referral e awhe tā la, nā vaenga umai whain wha mamlama la vai launa ngana, pe wala au mai telefoni, lua fitu o wha, o lua fitu o wha, o lua fitu, o le o wal se lau chi mana numero tasi, o wal se lau whao no lua ono lua tasi, o wal se lau whao no lua ono lua tasi, le tātou telefoni walau fua, pe whai mo fia lava lau telefoni no mopili, ta pela le swafa o tātou nanga, o le GMANA, tātou numera na o le o se lau e te whai ngōwhi ai o na maua lo na winga o se lau sa pela le ngoa le tātou nanga pa le numera tasi e te maua e le o se lau le nā o le numera wal au fua. Nis whamtalanga, palau mai le tātou ofisa e le ngatai lea suma mali o mai le lua balu Atkinson Avenue, Lusulval Atkinson Avenue ne tau. Alo ia le tātou tautua whatau ba tangatonu lava le Pampensini, ma Burger King Lacey tua wala i le tun manu le Princess Street, ma Atkinson Avenue, o lo iai lau nanga patau ba alau tama whanau. O le weekend, awane ingalo ia pa malo, pa manuia tuai le tālonga le tali i ia Wallace, ia pelawan sinapia o le alu po le fionga ia le malu, o se titi, ia o le tasi koe ave fua o le tātou atunu i tau sanga o mabai, ia o le prestene po i le tātou marisi lonalo lea, e la mata i le aso a tālonga le Blacks i le aso star. Ia manisi po i alo sa mo lo whapenana i e tātou tapua ia po i lea pa ngā tama, ai le ngata i lea, tā moa. O inga ke piki e lau talaina teo man? I le Olpereki ma le Springboks. Tā moa. O kakalunga kalonga, kakalunga mai le i misa moa. O lo kau ke ia ku pela ko ka alo le mansamo ia le o le avoi ona o le tulanga o le toate ia male ko ke le fa masingo ia wo va ai toi o le fo ka o la ma ke i le pola stona mali e lo fi ngalo lo fi ngalo lo taka ua e la lo malo o po mala pek pa war ka le ka so me lo ma fo o lo si kau bangala duan, kau banga mala por kau banga. Ya, or kau banga boleh lo polan mela fa. Para suatu le vaya tu pão, a tu zona aí vaya tu pão de fia ola faile tato consiste de lava a tamatua ya le malisi, tau ni mai ele sunga ya ready mala pois pena ya ile malisi tu la mai sa malisi sa wia ya le ngatailea le sunga po ya vailua a junior vailua ya maletato malisi la mua malisi ya le ngatailea o stasi ko patunga fo le bi malisi o le felela malisi o lau pulelea ya onisi na fa fianga la ya le sunga ya lose lau sentia po tulanga tau musika pa pena fo le sunga ya Peter Dominico ya Manisio o alu wa tamafanau o tato a St. Joseph ma malisi o le afa fia le polea ile asto na il vaspo na o le sfulta alala ulu e te ulfale ai ia o la tele fa fianga e te ngai oi ile asto na io tu salo le ale mosta tale la talaina mo tato MC e umalo le tanto lo tu le sa mawalo mal ta filo e ngako o MC por se de ir melo
Whaftai la sainga mo le nei foi pai ato atoa sa mo la tunupele o le a foi ni suanga talienga o le tau tamali pe pa o papa la whapaanga sa mo ia le tu sa uma tangata i o tūlanga lava whanu fumali e kota ngā sua au sina le tunu ia mātou te aso atu vai malu puenga pe a whaiwa le tau te ngai e malau whaponga i le nei foi pai ato atoa au aunanga patau ba tama whanau longo mai se a leu o te se a wale whale leinga mo a tai au modi whaftai tele lava mai lau o whenga wenga e mai se fo i le tato pulenga i le tamaitai a nere lima o le tato manager o le tato finance i whapena fo i patua i a Rosita o loa lan tau tua po e tā mua tō te whaptai a tō i fo le nei mai aso i lau lau stua a ia manuia tele lava le nei weekend whapena fo i le alo atu fo i o le o au na toke le tua i le folfola i le asa ia ba tai au fo i le tato e kalesia sfitu ia manuia tele lava ia saudinga foi o le alo tu ai pa pena foi tato unanga to fa to le nei tai mi lau talainga mal tato team e ni pa oli ai manuia lava le aso so ia Sei fuma e manuia le fionga le aloli ile li pula le tau tomala o danga le jima na hoso oros e lema whaia e misia le la tautua i dai le lose funu valu Atkinson Avenue dai o te huhu e mwhaingo na i hanga i eisa i le so sai le dei fo i vaengo leso o le da fo i te tala le tautua i le whai unga o le vaiaso le so antau e ma le tua i o sauni ngā lotu i le aso sa Radio Samoa Taslima Iwatomi Amo O Joyce full family do John Tyler link to line just season we le sunga ya se malau leafy mo and to dollar e vai fanua e le fo ya woli link to line just see va dalavan to ma neighbor Leota Roland ia po le sunga fo ya uncle Lausi le ya woli lo mau to me dai i Russell Road pa ia fo la au ka ma fo Christopher Sarah elegante Leo Ivan Sui Selina Siosi o loa whaatau i Marcelina Brown Luantua i nā ia Ana Whangamoa Malai ngore mafuto mai dai West Auckland Soli o amel tau ian tau au kilani sisi o mantou nei au kilani so Soli kimula Maria Lesina Tavai Malai ngale mafuto mai dai Cindy au Satalia Vantalwan to Glen Stete le aio le Crusaders Tasi mei leu so ya Terence Hankin malalan to vaenga manol ta fauleria wo inosia soli ya fa per fo ya kopo tangaloa e mo tung malavale mafuto mele di vaenga le woli Antonio Lena e mai mo ana po ya ile pesela kamale o small man Male Pacific Land Band Joilangi na mai Stasio Fantunga na tusia ia mapoeina e le tofai ya pangabali e yopo foivan i tausanga ua tuanai o e mana malama e pole nai te tau ni nefu ia tanto wofa nefu wa ia fa penda
Talofa lava. I'm Sione. My wife and I have 3 sons and a beautiful granddaughter who turns 4 in a few months. When one of our ainga is sick, we phone Healthline. The nurses there provide free health advice, treatment and information, 24 hours a day, and you don't need to have a doctor to call them. When you or your family need trusted health advice any time of the day or night, just call Healthline. 0800 611 116. O fuafua sau tafonga I Samoa, manatua le Return to Paradise Resort. E fast full tolo na potu whaapea vile se lua se fuluiva. O se whalitel malo e whetau le lei mo tafonga, po o whaatasinga a inga. Whaielo wasu tele le whalisa o tapena ina mo le lua wha moe moe. E o atu le fase lau tangata wala au li etalia. Return to Paradise na filifilia le toa Samoa. E whai malolo ai. Langolango le whalitel malo e umia mga lulue ai tangata Samoa. Tanga iane le returntoparadiseresort.com be wala aulua lo ofisa malanga. Talofa Samoa, I mawhai na fisosoani atu Dr. Chen pe a whai te a fiele mai suka. Tauta mawalunga, le maua se whanau, mai sela, whatungao, ti ngā le ua po tuli, whaalusi le tino puta, ka nesa, ma le tino mangeso. Maua fo I le kulimi fulunifo mo nifo ti ngā, ma toi whaafilesi ai lau manawa. Tele nisi o loa e fisosoani lo soifua maloloina. A fio ane loa e ai Dr. Chen, I le tuatusi lua ono Great South Road, Orahuhu. Telefoni lua fitu ono tolu tolu fitu fitu extension numero lua. Yo man, you're jamming with Francis on Radio Samoa. Radio Samoa is the #1 station. Radio Samoa is the #1 station. Io I tunu tupai io le pasia inentiti e le nia woli. Viane le ala le mautomidai ranui au kilani sisifo ia befoi lo so ya lino. Le fianga ya moripola pio moripola tina sila mala ingai dai Brisbane lino for ai. O mai o tole nia woli. Io kong is van susui ngaan van vengaan wing. Se ave kuar vens fo. Tono le dawa ngai uma tulava tanto ia malo lo sfululua e toi fa wa ngal wenga o le so.
pulana no to singatia ma pala ya lo famo ole uma pulana no to singatia ma pala ya lo famo ole uma Sapa adila dilo mo se pata suna Oye alupa na te ama traina Sila sapa adila dilo mo se pata suna Oye alupa na te ama traina Ese paano ano ay maloy wala entan ay pano yo puna e peale alon pai no chava Sia entan yo puna e peale alon pai no chava Sia entan Leon sai fatalo fat foi ni oli mamano le tlu telefon mo le jo Samoa slima i tolu amo le foi tulala aso tala tumu to ave le kui fo maori le pulu lon tamai le tapai no tanga maori uma tu fatasi fola le kapet fola le kapet mo pope Francis pa poni kivin ta longa feeling telan fa ya onga le blacks mo Wallace te tiki mo le talonga mo le box i Cape Town fa fonga baya e fala telino ni tala o ye nei le te fo la nga tupa maori ma mata uma o tala nei le fa pefe ya queenie nga wai hono I te po ona ia fa awa wina le tapanga no na te mo te maori uma tu fatasi fa sang tau ya yenga fatino ale fa nga malo ila matanga le tanga nei sa fatasi umai tu panga te maori po iwi il malaya le turanga wai marai wai kato e tania tu ile for flanga ile masania ia la nga tupu ma ia ki ingi tu heitia ina ia a wai fatsiatu ko se for flanga muni mai se te ile tunu atoa sa fa ia fa sanga inga yo inga fa inga malo so fatasi fa mutalia ia inga fatino mo pulenga fa fatasi po go governance policy ma to e fa li liu mata fa si sido fenga ngore wai tangi o kuini nga wai hono I te po sa fa pilo ialo ia o se whaaurulunga whawara I ngā tupa Māori, ai lei whalero wasiron te mā ia King Tuheitia, I le maunga tāpiri maunga, I le astona nawhi.
o kuingi ngā wai hono I te pou. E luso fitu sanga o le alo tamatai to tasio ki ingi tu heitia. E peona ave I ele ngo lango tangata sa awa ya tu le marae le asona nasi. E na te whaawa wina le tāpanga anu tamā. I le nao le lua masa tu luai, sa tu e whamana tu e ki ingi tu heitia I lana tāpanga mo Māori uma tu whatasi. Ta ia whaari ai o le kīleanga I luma, o le whātua tua o le isilesi, ma whelango mai. Mai e tā uai o nisio taimi, e toi whainga tā lawa I tangata maoli la tau ia mea. O le mea lea, lango leisi mau pongi li tu whatasi ma muri ai. O le teminei, o le pulu po le mantle, mo le tau o vea o le tala anga o le nofo inga alo ta maa, wa pasi atu nei no nao ta maa, tai kuingi ngā, wai hono I te pou, e whaau o wina. Wa whaia nei sio sio ngā leo whaapasi o tangata o no seli I sa whana ma whanoi leo I Greylin, I le pōna pō. Whaaria le I leo asiasi of Civility Detective Inspector Glenn Baldwin. Sa tāpa ai nātu le tautua mō ngā lua ngalawe I whana, nāti le mangalo Tuarangi Road, I le late le fitu le whiawhina nafi ono se li poti o se whana sa whapai. Sa mauai se li mari munu o ngonga mai ui ngā rua ngā vea I sa whaia, ai sa whano I lava lo nola I le anu whanga. E tō tolu isi sa wha manu o lia ti ngai nai, maulo tā whiat palamai, e pia na whaia I eitonga whitinga I manu o pur whana. Whaalia Baldwin, o I la tō a whia ni re whaarawa e masani, mai le o yesu te tunungo leo I se tūlanga la matia o tangata lau kele. O se vaenga whao popo leo wa awina tu nei mo leo ino le vaenga o Greylin. O le tolu I ai leo whaarawa e whasio tangate o tupu mai le ai o Kilani. I le tolu vai aso o mo vai. I le mai ai o le tangata valino Anthony Edward Rangi I ono hanga I le pole Stonai. Ai o leo uli o le Stonai lava sa whanoi le olo le I Mount Wellington I na wa 2 years tangata. O se mawhine sa I ai le vaenga o tupu mai ele whaarawa e Greylin. Sa I alungo ai le Johnny Sila o luna tei. Le wa afia I whara lawe. O whaatinonga o iei nefeo ingo ta avali New Zealand lo wawe pasio ti aere whai te wafe mawheo tangata I tausanga rai tasi. Ma le fuafuanga fau o le malo, o le aati le ona le angatu, pepe ona whaari ai es tangata tomai whaapitoa. I nina I aso talo na whai titi le malo, I whaatu penga mo whera o inga mo le sava vali, ma ti e ngā wila vi vai. O whai lo aise su se penga fau, o le ame iei o le wha mumo I nei vaenga. O le a whaale lea ati le aile awa te lengo le ola maloloina o tangata. O le a whaasau ina e fwoi tuper soi fua maloloina, ma tu iti ti ai tau singa le tu tusa soi fua maloloina le vāo tangata Māori maisti tu aingo tangata New Zealand. O le tamata ai tu mai whaapitoi tua o le li ponti, Professor Langolango I le University o Otago, Caroline Shaw. Tai whali, wa ngai le malo I se whasinomanga se se. Ma I ta wai, wa mai alavo na vave fasio tia tangata New Zealand I tausanga te tasi. O no le oto tau le ea, manu o ea fiai, le aio te ngā yoinga, o no feo inga I ta vale. O whata o tonga wa yenga whaatino o tiro I ele malo, e whoringa mai, o le ati le o na leanga, to I le whai titi ai tasa, e whamatu uina le ea. Wharia Professor Caroline, o le mio e ao na mua suia, o le tau fio le tau lai o le whaongai no ta vale au na ia le sāba vali. Ke tia wila vi vai, ma whao ngā pasi, ma mana whoafi. Ma le rona lua, o suio a mio I o wala whate kono losti, a e tau lai ta vale uma e alu I le tise. O ni suinga I lua e stili atu ona le leina I lore whatinonga o ye nei, I whela ua inga mo le ola malo loina pe ona whaali ai e Caroline. Ai ua whaari ane minister whela ua inga Simeona Brown. O tau tino le whainga malo o ye nei, ia le maua sa o ngare mu, mase tūlanga o wala o wheo inga e whaia I ai pitlinga. Ma ia tā ua e sa te ena tangata ki wi fuafuanga, o whela ua inga whainga malo talua nei, e pe ona wha malo si e tangata o ese malato ta vale. Aru le mu o ta vale wheo iai, ma paku I ala te tele. Ia ma whainga tai tangata o na vave tau nuu I mea mana nao e o iai. O sa aure papu ni ukine whola le kāpeta mu mo le te tai o le kāre si kākoriko pope Francisi pa tau nuu iai lea so. O se urua I taimi lea taru mai le tōru pu te sanga, talo na toi tūlau ele eise tai tai o le kāre si kākoriko I le motu o le Pasifika I sauke. O le taimi muli sa astia I tai o le kāre si I papu ni ukine o le a whaipsalau I vasfurima. E pope John Paul Lelua. O le ase singa pope Francisi o se vaenga o sumaltasi o astola na asti singa, au fiai ma le asti singa Indonesia ma Singapore. A o iei Papua New Guinea o le a asti ai le taulanga o Vanimo, tu sa male afe kilometer ma maoma Papua New Guinea, ai tu lata le tua o ima Indonesia, ai li toe taliwane I Port Moresby.
Ni potia sili mali tolu se fulu fitu wafe. Tangata wale stara a wile sounding on mi sa. Ora sa. Ora pui ngala na se singa o se tia le fa o popo ai le fa afe o isi tangata sa a oina e o poina le lango mo le va ai o mangala. Ili taimi o le malanga ai ia le pope ili taulanga ili solo ta vale matu e fa feloai i tamaiti. O le fa tama o le ka koriko o basu fito sanga le soifua. Mai fōringa mai o lo whaua o lava o na tiute ui lava. Ilu i tau o le soifua maroloina na lafta iai ilenei te sanga. E talonga o whaia e whaia ngalo Black Scott Robertson te whirwhiringa tele ila na au mo le talonga whai tauli ala lua mo le Springboks in Wawela Sate me New Zealand Cape Town, Africa South. Ai o se whirwhiringa mawai o le lusfo weti ale Chiefs Wallace Setiti o whirwhiria mo te moe le tūlanga lusi mau po le blind tide po le ofu numerano. E ulava sa ta alo le tamarasanga a tuor supala kapi Pasifika i numer valu i tuor skalamu. Ko stiti o suia Ethan de Blackadder sa pia lo nga vai tolininga le mai ayos na ta alo mata ina sa yeri ta longa le sa fai ina All Blacks in the box to su tasilu sulfitu Ellis Park. Luka Jacobson o fa selin for le fa le cover mo tulanga Lucy masui tulanga ia sam peni final. E we love in sa fa maundi e fa ya ngong lango Jason Ryan le vas nei. O Dalton Papali e ma sanyo no mo talo wa ato tole malosi ma wa va no mo fi blinga. Abita o Papali o tolo po mo wa to. Ai o temei o se isi fa te inga inisio tamasini a to lua pito tele na malama mai. E fōringa mai. Wa fa taita e Robertson il fa ya onga Springboks raise Erasmus. E tu sai mar fi flingo about Barrett ma TJ Perenara. O le to lua le fi fi ma le no fora o fale le o se flinga. E tari tu sa ma au bomu e pe na iloa ile o Africa South po le bomb squad. Se vai ngo tama pito tele na mamla mai fi tonu afa muri. I se taula inga patino e sui ai fu fuanga le ta alo. I se tulanga i lungatu ma taufi fi se manu malo. O le aula le Blacks o fi le nei luma Tamaiti Williams, Cody Taylor, Tyrell Lomax, Scott Barrett, Tupovai, Wallace Setiti, Sam Kane, Aris Tavea, Blaney Tuam, Cortez Ratima, Damon McKenzie, Mark Telea, Jody Barrett, Rieko Yanes, Devil Reese, Mo Will Jordan, Whanau Leo, Asafo Omoa, Ofatunga Fasi, Fletch Johnny Well, Sam Derry, Luke Jacobson, TJ Perenara, Anton Leonard Brown, Bowden Barrett. O Caleb Clark, sa mata ina telen ta alol fa yung wala baso le sa luai ona score sa mawa ta along ma box Ellis Park wala fitfria ona olo fa manualia sa nanati ila to fa ma poine fa pilenga ma au mai Tommy Carpenter o America e fusia Devinico ni sila a ola astia le tamale si step was done playing him and at the mo sa no lu ina le champino langi le pangole cruiserweight oni ka sa to e fusia Blake Caparello Australia eu kilani le vaso for big time. O le tama sa ia ia mo mo champino langi WBO. Fa ma ni ona fa ngai no fa la fa sa ina fa so malosti. Fa ma lo si ai lo ila to ta pena ina le pusu anga au piai. Mo le pule ngor company fa lo tele pusu anga lu pesori ai la Joseph Pack o lo fa lo tele ina fa pele ka ni ka. O sa ilia mai se se su ai. O kapensi e tos mar to sanga. Fusu langa vale. Ya masta mai tele mama mai fusuanga. Fast food on fusuanga fa professor tosu tasi manu malo. Te furmariva manu malo re kioti. Yanika luas furiva te usanga iva fusuanga fa professor ele se fai ina vanu manu malo. It kioti. O failo ne se no meramawa o tupulanga ta ina talonga o tanga polo mama polo golf. Pa te ya ile manu ye telo le tulanga sa ya tolo nei. Le ta alo le tama tiny sila lidia go. O le kalaputa polo mamau i New Plymouth, ale New Plymouth Golf Club ngā motu links. O lo tali malo le tamarasanga ta polo tupulanga le National Age Group Championship. O le tamarasanga wa amadai nei tua mai o le tamarasanga ta polo a ngā maululunga ni sila. Ta wha ma eina le amtanga le vanso. I le manu malo ayo kau le pine auro le talonga le rimpeka i wharani tolu i nei, ma le manu malo le tamarasanga ta matai le British Open, Women's Open i St. Andrews. E wharinga mai, o tō tele o te tangata mana nao, eli ai, le pate tā polo, nai lo le mesa i momoa. O le pule o le atina ino tāle ni tā polo le call for New Zealand, Lisa McKinnon, tai valia, o tupulanga teine patama i lalo spuruana mara sumareiva te sanga, o maita wina le tiro tā alo fa professor, a ele o taitai o na otiu tele numero tupulanga e nau.
Whaalia McKinnon i le vao le mātutua se fultonu masu wal tau sanga wala tu wa ia isi numero maunung tele i le siliele ma le toa lua se lau ta whaulu ingoa mo le fi awai i le tamar sanga mana i tele o le tamar laulo ni sile pusu anga pe filo i tamar sanga di UFC Israel Adesanya o whato ai nei sana whai tionga i leo piona i tua iai sa sta wai na oia ni la fonga whai nang lanu i le taime se la fe upo inga mastanga te eukilani le solulu ni nei vai ato o le tama tu sumali ni mtau sanga sa po ina lo nata istanga te le taimi ma seisi o tamo fai lu ina ya Adesanya o se la fusuanga e se fam talanga sia sa tu ina tu le lominga le herod sa fa dia Adesanya yelo na lefi fi tere o no leve vesi ono stangata sa tau fian ta vale mtau fai fai atu ya te fa uponga fa lanu ma lui ka wina o ya mo se la fusuanga ma o mai ane na longo ya leo mo fa to ai ai morianga o masina tol wai sa fa to ila roi Adesanya Rodriguez Duplessis o Africa Saute ele ta mo sanga i UFC todo olima i Perth Australia sa le ma fai ele ta ma kiwi na to fa o mai le champine ro langi la upanga o ngā tonu le sa ia umia mo moa kala na ne taibi tau sia i tanga tau ma le file mo ma le lofa ma nui le aso ma le alo ki fai o le verso Talofa lava, moana yo Miss Samoa and Miss Pacific Islands. I just want to say big whaftai tele lava, mole alofa, male lango lango mai. Thank you for your love and for your support throughout my whole reign as your Miss Samoa. It's been the highest honor and I've received so much love that I am so thankful for. It will be a time that I will never forget and I hope that I can repay it forward as I continue to serve Samoa in my future. Don't forget to watch the live stream on Radio Samoa to witness the Miss Samoa pageant 2024. Talofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Sue mai ni ulu mai jeu so sala ma sei lai meleke ki ai o ele ala tele no sala ele ala tele masi o ponga wata malete ma podia sole pa te la ne ole tama mai meleke o ma no paya tu o de matele sola na poi sa tabuala me hace ma pa ala talata ile pai toto a ole a sala savali vali solo ile ala e o se tene male taula a te le lo ai na lava e mama lo tu malo ala la paga so sola ma sei le mele che di ai o ile ala tele no solo ele ala tele masio ponga wata malete o uma podia sole pa pete la neole tama mai meleke o uma na paia tu o se martele te la vale tu samene so solo uma te la imele
mali na le tu lima le riva ngola woli va vai tu e fo tanto por la me fa nga solo la ganto in leo tanto telefone e vere fa fonga giai il sunga ya se yuli umala le ifi most fa bonga ile July lua ile wo ding e mo jemi e fi fila nga ngola fa tasi mele sunga ya Jerry Kuhn no le tu mala udanga ale Enterprise Motor Group i marukau awa fo ile fa madantu mo le ding ya woli e misila nga tu tanto ile fa unga le ding fo i ya so va jalvan Jerry Malo nga we ba lord for favor ia fatal fatu fo la sunga le li fa salau nei tu la le aso se manu malo lava le tawata i la sunga ia te fo na fatal fatu mal pa io se tato sno lo fa pena fa fo ma nei tu la malo lava le claro ya tanto te tau fai fa malo lava Jerry o lewa to la mai le nei tu o tanto pito nu o manuka ya o mai le tau ya te o total mai le tai sa o la valo so no se man o lo te va ver fo mana ye mat su ma le la ai tau fai asin sa bili fo ile te iso tau sa ma to so bili a le la man we fa tai mo fa stili o ye ina i tanga to so ta to fo ile fa to o mo na fa tau no la to sa o le fa to a tu ben nei o ise o mai lo Hamilton ma mi si fo e papa o fo ile velu e kilani o le lo fa o le mato fa ile mato promotion fo ile fa to amata nei o no le sa o le ho se tu langa ye lo o pa perna ona fi lo ho ile le po le ale tu langa le o io me o mo fa penei fu ho ile tu langa lo o mana o ye traka ye o le au fa tau ta vale foi po le alto inga promotion le mana o traka tele termine ole mele va ya tu ese o manu termine o le cash la vale na traka se ola le i tu langa foi le ole fa tau ta vale mo es sina so so ni foi ma tu ka pena so le la o ele tu langa foi le o to ele natural company o la to fa ele ma to a fedi ma se la o le ma to cash bonus le sa ma san le fai o le o to a ma tal foi ele aso nei na to a ma na to o le tu langa ye po se si la fa ta no sa mo le a fedi se la o fai na ba tu no na bank account foi le awa fo il fai ngor fa tau po tulang sa pena ole amata nei la le tulanga le ole o amata na vita malta tama ba ole a pedi mo se la ume ta se manu tem nei tulanga fo lo maua tele o tatu ta vale o lo fi tele el manu la tunu tem nei pe o ta vale masani la pole mo vei o SUVs o people movers o utility tasina ta vale lo tele malano no ita ta tatu no lo mana o i ta vale nei ai ona o le mawalunga o le o ta vale nei e fie ia e nai ta ma ko matina e fewa ia ona o le fa pe o le safety part o le to ngale wa matana na match to ho ia nai ta to matua e o ma tulanga fa pena faina ona faingo fie le tonu mala do fa o ta vale tele nei ia to fa pena o na se fe no la voltel o lo maua ta to utilities pe o le Mitsubishi Triton o le Ford Rangers looked about tele tato Ford Rangers le ia male ma to inga yo le Nissan Navara so tele tato vale fa pena o mo tele le ia to inga le four wheel to no mo rear wheel drive o ta vale ia o tele tu ale o ma to ina man lom to fa mai man na on four wheel drive ia ai ala sa pela to ia four wheel drive o ma to langa ta vale le ia ai se al four wheel drive ese tu sala to ala to shape o la to fautanga foi le tulanga na ia e isi le o forward drive ai foi isi forward drive ai fa pela mo na o forward drive ia su mai na fa ma mai tulanga le fa pe mai o le four wheel la vale na o ia fa ma e tulanga fa pena nei dei fo wa va tu stava le storia foi le fa che o fio o le meta o fa o le four wheel le si la via li Jerry o ma sagnya ka ko wa sola nga le piki apu a ka lo piki apu fa mai ia ala ko fo wili si ai ngala ai le lo e se le meka o le fo wili lo inga ai uma pa we fa ya nga yu ko ma nga balunga le maka fanga ma me o pala voi ia o le two wheel drive ia ko malanga ya nga ya ka ko ngi wai li si o fi songa ma nga ngi si la esa o le la so no go o le tele aso o se ta no fo yo mai mo fa e o mai fa mai o se sila to o le a tu langa ye se e le fiole o se mana o le piapo
ala o piki apule te sila sila yema tuma pena o le 4 wheel o le 4 wheel o atono o le le masa o le 4 wheel le mana o le 4 wheel ai fo le tulanga ia o wa fa mai o sila tula o le a te tulanga o ia o le ale mera ina mana o le 4 wheel mafaina o le tulanga fo le o fu ai te walu fa po tu ato le wala pe te aluna pe to soi so va ia pe to soi ta ole ai pa wala o le alo lo tu sa ona tulanga me fa pe dai ia ona ole atono te na sa no tulanga le ha ma ma fo ia malu tulanga ia wa de se le la di fon fa ta le fo wi ia ele na le so ile lotu male fo e fa le shopping la me fa pena ia wa fo ta ia o to atele al ta wo fo wi pe fo e tulanga le ia ve me ho ta la lo mo tu no le fa e me to ina ne ia se mana on fo wi me to al me lo mo tu le me mana fo wi ia wala le iri se me ke lo fo tu male wala pa wala me ia lo pero ai no o te so fu tu le na tu fu ia si vanga na wo ye si so le sanga fa ko anga ngi yanga nga ila ia le ai o le tulanga na e pi ona ye si o le meka wa le piki up I want to know now le fo wi ia ke le mala ma po le me fa nga ile fo wi sa le la so no se mo tulanga le Tēnā tātou commercial bands o ye ko tēni le, wa tātou le tūlanga le mai tā watu tele o tātou ainga o whaia lako pisiniti fo ia tūlanga o na mi ai bands, ia o a i whainga pisiniti fo ia le awanga ia whai lato flea markets ma tūlanga whapena. Ia wai mana mi ai ia bands o mai whatau ia bands e watu ave e la waia lato mea whapena ave whatau le flea marketi. Ia o la vanga ia tele o lato o tato o alom whanau fo i wa kamuta po carpenters fo le su mai o tele tato le malo le tino o whaia lato pisinisi whapena ia o lo tele manana noa ia tato commercial bands o lo mbawal te mine tele tato ta vale fo le ia ta o hybrid po ta vale le el tise lato wafi to e benzini tulanga whapena o le o wa to telefon tanga to fe i ta vale le fai na ya la to ki koile le pole ole Uber Eats pole Uber Runs po tulanga fa pena ia o fa ma ko inise fa taxi ia o tele male na lo ia ta vale tulanga le a se man o wa ta to ole fai o ta to finance pa pe fo in mo nisi o ta pena spia mai e fia fai ia finance o la to sa faina na su mai apply o pe apply mai do ole internet pe o tulanga na lo e fina lo ia po lo su mai lava I ma to ya den faina lo tal sanga I ma wa tram lo sa e mai te to lo to ai tulanga pena su mai lo like thing up ta vale mai lo bank statement pe o len faina lo bank statements lo ole internet ya pe o nai le ya lo le whainga koe lo statements lo online. Ia rei lasa me te pole tulanga na wa le o mawhaiana whai umai ne. Mo le tulanga le o tato trade-ins ma tulanga o ta vale hoi wa mo le whaina o an stofe o ai po o tulanga lo iai ia whape o lea wa ini meo whane tonu ia o lea kula hoi lawe maule so soani tulanga na se o manu wa to tele niso le malo tato no o la o iei ta vale o la o pe o le o tutu luma o whale o le pewa ia o ta vale la ia faina on a trade lava mato ia po le lava tupe mo wai atono so soani tulanga le mo fa pe no lo sa le mato telefoni masani mo me mato ma so ia ta o papo po ku so fi le o le o I valua fitu ono o I valua fitu ono o e po le mato o val selau lima o lua tolfa o val selau lima o lua tolfa a fetai mo le mato no le ya so se man a fetai fo I le mato no ma le fa fo anga se tatu no ya fa manuele to ta mo le so la sunga le ya
ia fo ai fa so foi ia mai manuia Sei fua ole sunga ia Jerry Kuno avela mo ia ma fonga tamu moni ole tautumla udangana le Enterprise mo group i manuka sa ili so sa feli masala utala ya le tanto refer ia ngawa mawa idai le tautua ya le sunga ia Jerry le defo ia woli sting le to mau udanto le tanto polo kalame ya ole rinto ole ola ya le kantai leo disi tanto fa silanga mai no ma fioanga fa la putonga o ekalesia ya ele taina le tulai lua ma abudan tu ai loa ya se fa poponga o tanto tala i vangi fanua e pia ora abudan tu le tula etasi Radio Samoa, kasilima ivokuru amo. Ia e fatu tu atu so monatu. Radio Samoa, tasi lima i watolu a mo. Samoa i manuia lau whaafonga, ma lau whaasausamu. Ele ai
se totongi o au nanga ale mapumaya mo ainga e mo omia le fisosoani. I au nanga ale soifua maloloina mafale e nonofo ai. E mafai o na whaafsotai e le mapumaya ia au nanga. E fisosoani foi le mapumaya pe a mo omia se whaamama avenga. I tau mafa mo taimi whaingata. Ma whaalave whaafuasei pe a mo omia. Whaafisotai loa le mapumaya i le telefoni o valuselau. Lua tasi, lua. Mai le afa le valu le tai au i le lima i le afiafi. Talofa lava. I'm Sione. My wife and I have 3 sons and a beautiful granddaughter who turns 4 in a few months. When one of our ainga is sick, we phone Healthline. The nurses there provide free health advice, treatment and information, 24 hours a day, and you don't need to have a doctor to call them. When you or your family need trusted health advice any time of the day or night, just call Healthline. 0800 611 116. Mga umia se maafa mga kosyo kingalay sa mo. Sisi, le Lifestone Headstone Life fai le lako whaapikoa mo maa e lalo mai le 5 Afrikau. E mawhai fo inga lafo i Samoa. Vili le ongu se lau kasi valo 5 po le website o le lifestone.co.nz. Whai loe le Lifestone Headstone o le Radio Samoa na e maua aile nei whaasalaunga o na lafo lea o le maa whaamanatu i Samoa e au noa ma se tongi. Lifestone Headstone le au nanga a le Pasifika. Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter. You are the living word, say it now. Come on. Talofa lava le tatou atunuu mai le tatou polokalame o le Reto Leola i le whaaiunga le nei vaiaso au te fia foi whaawhinoa ai tatou au whaafonga ma le au mai moa i le suafa o Iesu lo tatou wali. O le luka i lua sifurulua le whaupeono sifurulua e whapea o na alu ai lea o Peteru i whafo ua tangi lotu ai o ia. O le upu mo e le aso le nei e le tu lafo ina oe e le tua. Ina whai maitala tuspa ia na manatua e Peteru le tala a Iesu e vivini e le vivini moa se ia e whaafiti whaatolu mai ia tea. Kau se tala whaanoanua e whai tau mi kala lea e ki whai kau e se au langona. Ke lona tau nuu lava le whetalai ngā Iesu le fia ko Peteru na iai. Mai e ke oki whakasi mo e le mwhai kupu se me whapenga ia ki o Iesu. E mai Iesu Peteru e le vivingi mo le pōlingi hei. Se ilonga ki whaafiki whakoru. E le iango iai Peteru ai na tau nuu lava. Whai mai tala. Ina na whaatolu ngā lui Peteru e fesili e tangata. I no whai mengi saule kenge e o kingi kimpu hawhewhe a pepelu. Saule kenge whai mai e peken oi mai e o oelea. Pea oelea sa e whaatasi mai Iesu. Mai a kele i loa ngā kanga. Ia koe laku le tangata o kalafo ngā e. Pea o ke wa ai o oelea a. Ia whaafiki peken. Koe waku le tangata mai. E pea o oe loa i lau ngangana. Mai a se kele i loa ngā tangata. Ke loa la me kau kia. I whai upu e ono sifurutasi. Whai mail tala. E se au langona pea whai kau whai upu le. Tele ngā pasi loa le whai tau tangata. E whai mai. Mangkuala o Iesu le whamasingo mai kukongu i le whale. Pe keru le whamawhangawhanga i le sipiko le whapaolonga le whale le afi. O lae ma whainga i loa mai Iesu pe keru. A whai mail tala whai upu e ono sifurutasi. Ua vivingi moa. O na whaliu lea o lea lii, ua sila atu ia Peteru, kalo whai ia Iesu. Ngala, na e sawa inga mawhamasingo mai kong mawhai ia mea tangata ia Iesu. Ai vivingi lo mamoa. Pekeru la lea ngofo i whai mai, o nga whaliu lea o lea lii, ua sila atu ia Peteru. Ke lola, ngala vivingi ia o moa, whaliu mai whapea mai Iesu, whekau ia whaliu mai whapea Iesu, e kikiro kum Pekeru i mfofonga o Iesu, whai mai, o na manatu. Tua lea e Pekeru, le tala a Iesu ngā whai, e le vivingi moa, se ilonga e ki whaafiki whaatolu ia tea.
Mai lola me kangi loku ai pekero. Ona ua va ai ku pekero ua vivingi mo. E fe kau ia mar kilo ma Yesu. Ua fe tau ile nei malonga mafau sa o le kalalo ua li fai mai kia o ke whaafiki ia te ia. Pelo mela nga mana tua lo e peteru kalanga Yesu o na alu le o i whafua le mawhai o na tā ofi lo na tangi. Fai mai le kala kuspa ia ua tangi lotu loku. Ia a kau kai kangi loku ua makua makau kia le mea ua le mamafa o le mea ua tupu ilo na mafau fau malo na lotu. Fai mai ua tangi lotu wai o ia. A le songa tā ua la le mo peteru ai mo oi. Ua iei se taimi ua e pe iai o pekeru. Nga e kau kingo i le alii e te alofa ia te ia. Wale a e savali whaatasi mai ia. Ia ai ke i walu o langa ke ia ua e koe sasi. Ua makua mamao e se oe ma le alii whaola. Ia le mela utupu. Ua e maasiasi. Ke nga umalawa i tātou. Pe aka kuwo e se mai le alii whaola o Isu. Ua e maasiasi. Ia mafuai ua e le toe fia kakalo. Ua e le koe fia mafau i se mea winga i le tua. Ia ua e le koe alu i le loku. Masia, ua e kau mawhai e vavae e se mai o i tangata ai mafua mai. O nga ua e langonaina. E pe ua e whaalaka e Yesu. Ke lola, ua o le upu mo oi le aso le nei. Aua e ke whaavaivai. Aua e te mi ke whapeifuai. Ua o le au ngā. Ua o whaalata i le alo o le atua. Lo ua li i whaola. A le upu mo oi. Aua le whaavaivai. Wa ia Peter. Wa ia Peter. Inga ua kangi loku Peter. Ke longa mga ko Peter. Ua lea ngā a ko le mea. Sao kala le li whaola. Ua o feio. Anke loa. Ele ingata i ngā leo langa o Peter. Ngā i pea i luma lo na o langa. Ma whao ngā ina ele tua. O se tai longa o le e kalesia. Mo oi le asul ngei. A whai ua e feio. A whai ua e maua luma, a whai ua e pau, a whai ua e mamao ma le ali i whaola o Yesu me mangaku i fo, e le to e mangaku mai o ia te oe. Ai a pekeru, ai a le auso, ai a le tele o te ngatur kuspa i nga wha le tonu o latu o langa, muli ange, ngai longa wha mau lalo, ma toi foi i le tua, nga wha ai u le leie le tua o latu o langa. Ma le upu mo oe le aso le nei, a whai ua e se, e le tu la fo ina oe e le tua whawhitai e te alofa ia te i mātou e te whapale ia te i mātou pe ase se i mātou whawhitai Yesu. Amen. Hallelujah, ile asua wa mamalu ele sauni.
Fonga Mali down le vipis le everlasting praise le rivang o le woli e tungulungan tuile polo kalamida le arito le ola ya mo oe ma o le dei fo ia woli o le aso furile e bila wele I fa timu le tai ona le lai le toi sulu malo si mai o le la ya ele fa pela ona sulu mai le la fo le mamantua mana ya ma mafana o le makwa malulu o so vidi Lot of wing. Ja, voor je denkt je veel wat je de ja, woon je les voor je jouw fijn van tanga. Van want we voor je te me piek je van wa onga. E makwa dia onga lo wa fa kim voor je le ba lu le ja. Mole antule nga fa tele sunga le fifi au mole tanto programme. Le ding voor je van ola woli. Ja, mosisio na fa ponga ile te me masani ile van je so fo. Ba tanto le lo fa mlanga le yo le tampa au sili ilunga. Talavanti ya so pesi Josef Formula ingale ma futomele ya woli ya Marietta ya antoi fu maltina ya kisa so le faimala ingale ma futomi na I Takapuna yo sta sila pitonu au leo o nei au kilan au livio lo le au le solo no mala fa minuto na tale o le tulai lua ya mai ava so longa fa pi sinisi nei tanto wang yanto inisio fa silsilanga wa taunu mai Matau te whaia ni fo aroi le aso lava e te fio mai ai I le Shine Dental, ai e ia inga whaapitoa. Matau te salia le Afterpay, Zip, Q Cards, whaapea Wins Quote, I le Shine Dental. E whaia fua whaatalanoanga ma le ACC, I le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau I le bao le se furulua I le se furuwalu tusanga, I le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ina le whainga o nifo I whaonga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului I le Shine Dental. A fio mai le 5 Great South Road, Manukau pe vala aule lua fitu ono fafa. Lua fitu ono fafa mo le Shine Dental. E tolu sula fetala le tino I tupe wata pena le Digicel mo lana whaapitoa. E fisoso ni ai le tonga tau sui fuanga wai nei. E tolu whailonga tupe ta I 5 selau tala cash. O le ase ina yaso for wele te tasi mo New Zealand ma au se talia. Whatau so top up luas futala pe silia tu mai whale olo masani. Pe lafo foi online I le Digicel Pacific. O le mawale olo wabanoa I le sei. E te anga wa foi pe a lafo so se leni le my cash a le Digicel I Samoa. E whaunga ai le ClickX Pacific. Mo risi whaamtalanga vala au le over se lau tolu fa lua tolu sekia Digicel. Mātou te fia e whaelo atu wa te tala ina Neili Sandbell Buffet. Mō tau mawhtanga I le auli ma le fiafi. Mai le aso lua e o I le asto nai. Lantu mai le sfurtasi o le tūlai lua. Dina mai le afo le 5 o ina tāpuni. O le awha amalia ina lo fina ngalo le mātango fia ma le lei o le tau mawhtanga. O saunia mo oe. Susu mai le Iva Atkinson Avenue I Otahuhu. Whaaso tai neso wavanoa. Lua lima iwa, wha o. Lua lima iwa, wha o. O lua fitu, lua o ono iwa o lua tasi. O lua fitu, lua o ono iwa o lua tasi. Talofa lava, moana yo Miss Samoa and Miss Pacific Islands. I just want to say a big whaftaitele lava, mole alofa, male langu mai. Thank you for your love and for your support throughout my whole reign as your Miss Samoa. It's been the highest honor and I've received so much love that I am so thankful for. It will be a time that I will never forget and I hope that I can repay it forward as I continue to serve Samoa in my future. Don't forget to watch the live stream on Radio Samoa to witness the Miss Samoa pageant 2024. Radio Samoa, tasilima ibatolu, amo. Radio Samoa, tasilima ibatolu, amo. Io e le tausala o Samoa mo le tausala o le Pasifika le damala na whaamadantu mo tanto. Io e mawhaia e mai mo tuusao I lunga o le tautua le Radio Samoa. Mai Samoa I le whai unga. O le niwa yaso po le fiafi a tau li tu la hiono I le fiafi. O le amatama I le tātu tautua tuusao. Mai le fioanga nao tōna I matu. O le I le tātu Jim. Wafo I le wha tonu ina leo le sa ilinga po ai. O tamaita I toa se fulu ma le 5. Lea o le a filifilia ma iai po ai le toa tasi o le vaenga na lea o le a whapelea o na filifilia. Ia mo le isi tausala o Samoa lua a filua wha, lua a filua 5 awane I emisia. E le am sau tupea lua. Ia ngā lua whare ko kua o se mai ar ko password te o whaonga kua wha e kusanga I halu fwele le e ke alo e ke kalangoa I. Ai ke ua follow ko e kumarau kalanga.
e fa mole o le fia fai ko ala ka bala au yo le makoai e anga le mako fa le se wifi pe ala ngo ko fa nga ko password o le wifi yo yang umale e sa oi so ka umar ko ai nga a ko mar ko ai nga poko yang ko wifi furia ko ale ko fa ir ko dio e se ko fa me ko kia maka kia va benga ia la nga wi me tu pu fa penda ya amerika al wi fa le siro mako ko i longa kwa ava ava yello mako fa ku sale ona le mo su for password ava ku ka ka nga le wifi male fan Maria o China e pole wi la wi wifi ona internet ke pole ya ava me finga lo mako yoi ngai furi ona le me ke i wo for password io ora fai ai Martin po of America la giro makua ora si deo tanto fa linga lo tanu mai wala malo si la fia ya o nisio fa moi o lo mana nei ole tanto fa linga momo o lo te va ia tu ia le fa linga mai le team no excuse zumba Talo for Samoa, ma tu le tanto zumba ale team no excuse ia so tofi e pe ona masria o lo ngana wa bai io ia wa uma koi foi ia malaka ko fa tole da ile ni vai ngola woli lo no winga e fai fo ile so tofi on le vai so fo ia pe an tanto wolia ile lo familanga lele o le tampa au sili ilunga o le vau filifili ma le songa. Awane ngalo sa lo minga o le tusi o le songa fa tasi ai ma le lo minga o le vau filifili. E maua i wha penga o Samoa i sifo tutuila mamadua. O nisi o tala tu o Samoa o langa upo le matafa i o le matai e pe o na iaia whainga o wha le lawe. E pe o wha i poiponga ma liu o le osi o singa o ainga fe sila whainga o Paulo o si i wha aloalo o wha langingo e ka le sia e ma le tele o le ngangana o wha aloalonga. E na o le fitu se fulu tā la ia lona tau. Na o le official radio Samoa i le tolu ba tolu ono Hobel Avenue Marukawe maua antuai ia sau lo minga. Morisi whaam telanga, wala mai le lua ono lua tasi lima i watolu, lua ono lua tasi lima i watolu pētunga iane i le shopradio.samoa.co.nz shopradio.samoa.co.nz e whai mai ai ia sau oka. O le isia tātou whalinga mai le Associate Mamatene Tuwai sa whapeleo na o Tawina i le Kolisio Samoa e pe o rau mawai tutonu o Aukilani nei. O le anta o toia sa o le vau filifili iau pa ia sausaunga tā Samoa o oe o le fue lavelave. O le anta ua uma o na tofi tulau lava. Ai whaasim tonu le rei whaasalalonga i wōma pa anga uma a le skopa i New Zealand. Ina ia tātou a wai i le tātou tausala wa tāpereina a wāsa se leni e whaatino ai ngā ruenga a le tātou skopa i le rei tausanga. O le rei whaamoe o le a whaia le asto nei a le asto nai a so se fulu mana wha o se tema o lona winga le asto nai o le vai esfo. I leitu lai wha i le fiafi i le mauto Samoa i Mangele. So mai matala au mai tātou fia whaatasi i lea fiafi ma wheilo iai ma wō ma paanga mai le Kolisio Samoa ua lewa aso e le mafuta. Whaoso tai mai le tātou komiti i le olua tasi lima ono tolu whawha, olua tasi lima ono tolu whawha, pole olua tasi ono tolu lua fitu i walima, olua tasi ono tolu lua fitu i walima mo nisi whaamatalanga. Tātou wanga i antu i le isia tātou wha sila silanga mai le awhianga o Māngiangi. E wha sila antu malanganga wha aloalo i alo ma tama whana uma le awhianga o Māngiangi o lo alala ma papa au ini usila nei. O le awhia sa tātou whilo inga i le aso valu o September o le aso sā lea i le tulai lima i le awhiafi e tala noa i nai nisi o mata uputa ua. E whaia lea whilo inga i le tuantusi o le valu awa streeti o Tahuhu i le Otahuhu Rugby Club Hall. E tā ualo awai mai ai morisi whaamtalanga whaapsota i mai le olua tasi lua ono tolu lua o olua tasi lua ono tolu lua o po le olua tasi lua valufitu o lua olua tasi lua valufitu o lua ma le whaaloanu tele wha whetai.
Ona tātou wanga i antu wai lola i lea i le pito nuu o Hamiltone i le antu Waikato. O le Te Wheeler Festival Waikato lua afe lua wha. O le se taimi mo mwole nei o le awha atino i dai le Te Wheeler Festival. I le sao Hamiltone kirikiri roa mo le mamanu o Samoa lo alala mau i le tūmalo o Waikato. O le wha moe e sanga wha manantu ai pēr i le tau o le anava o au o le Samoa e ala i le wha atiroina o a tātou tūmanganu o i wha a fiafianga. O le manu lau tila dai manantu le komiti ala Waikato Samoa Asosi e ta tau o na wha ai loa ma wha masani ai a inga Samoa i New Zealand nei ai moise tupulanga la alovawa ma alo o lo o tutupua e i o Samoa. E whai le astora nei a so fitu o se tema mai le se fulu le tai awanga i le ono i le afiafi e whai le i le Kaute Pacifica Village fale i le se lau Sidon Road e i nālawa i Hamiltone a whiwhio mai man tala mai au tātou mafutai i le aso whaafitai. O le isi wha silasilanga mafutanga le wha supporters i au kilani dei. E wala awantu i le paia ma le manual le tātou mafutanga o le whātou tua i le tua Samoa o tasi po le fast o le awhaia le tātou whilo inga i le asa nei o le aso valu leo se tema i le Oats Club i o tahuhu mai le tu lai wha i le fiafi. A wale wha mautu ina o le tātou wha moe ia November e mo miai lo o tau au waa poto mai a wai ia mata uputa ua e fiantala no ina wha vitai o lo seinia e le tai fono male lau. Male tātou whaalinga mulimuli mai le mafutanga a Sangata Ana Basilica i le ulu moenga. I le awa tele ma le whaaloalo e toe wha mananto antua i le paia maualunga o la tātou mafutanga. O le awhaia le tātou fono e pei o le masni iai i le aso tona i nei aso fito se tema i le tūlai tasi i le aoli i le no fuanga masani o le se fuluwha o Tara Road i o Tara. Tātou taupuleola i le alofo o le tua e tai i antuai so o tau sei fua ma le mātu wola i le aso whaia ma le whaanoano tele lava o lo seinia e le fionga ia pātele Michael Alipia Enderman ma le laulau. O disi nao tātou wha silasilanga le utolu mai le tātou o fisa foi le ni vaenga o le awauli ina ua se maalia tu lava le vai o le wanti o le uantoi 5 minute o na tālea o le tu la e lua i tāfo le lua o la wila tu leo se whaapoponga o tātou tala i vai whanua. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Oilo ucho alua ea
tamani sila a ole nei on tinof nei o se polonga I lo ainga mai mau ole alofa pe ana le polonga Tasi dau whātunga whau mai le sunga ia Matsi Nafo I le reia Woli. Malapese ua whaingoina ua e whaangalo ita ioi. E alanga, anga maruru I ngangi usilanga lo Samoa. Le whaasino banga, le ainga, o le nuu, o le kalisia. Le malana tala na tangi e le malaiwa lele. Nile mo saudunga le chili chalk. Wa tale lua. Malo atu whanamoa, ia, leo tai, ia. Whatalo whatu fo I le nea oli, le mamano le tunu, I tala fau mo le Leitio Samoa. Slima I vitolu amo le nei fo I tulala aso tala tumua. Tau ave le kuini fo a Maori le pulu o lon tamai le tapaino tangata Maori uma, tu fatasi. Fola le kapet, fofola le kapeta mo pope Francisci paponi kivin. Talonga, filinga telan whaia onga le All Blacks mo Wallace te titi. Mo le talonga mo le box I Cape Town. Whawhangabaya, I whalau te lino ni tala. Wa iei nei le te whawala I ngā tupa Māori, ma mata uma o taula I nei le whapewhe I a kuini ngā wai hono I te pō. Ona ia whaawa wina le tāpanga lona te mā mōtanga te Māori uma I tu whatasi, whasanga tau ia inga whatino, ane whai ngā malo. I la amatanga o le tausanga nei, sa whatasi umai tupanga o tanga te Māori po iwi I le malaya le tūranga wai marai wai kato, e tani atu ai le whorwhulanga I le masania I la ngā tupu ma I a ki ingi tu heitia, ina I a wai whatasiatu. Ko se whorwhulanga e muni mai I se te e le tunu a toa sa whaia whasanga I ngā iho I ngā whai ngā malo, so whatasi, e whaamutalia I inga whatino mo pulenga whai whatasi po go governance policy, ma to e whaali liu mata upwasi sido whenga ingo le wai tangi. O kuini ngā wai hono I te pou sa whapilo I alo ia, o se whaaurulunga whawala I ngā tupa Māori, ai le whalero wasiron te mā I a King Tuheitia, I le maunga taupiri maunga I le Astona Nafi. O kuingi ngā wai hono I te pou, e luso whitu sanga o le alo te mā tai to tasio ki ingi Tuheitia, e piona ave I eile longo lango tangata sa awa I atu le marae I le Astona Nafi, e na te whaawa wina le tāpanga anu te mā. I le nao le lua masa tu luai, sa tu e whamana tu e ki ingi Tuheitia I lana tāpanga mo Māori uma tu whatasi. Ta ia whaari ai o le kīleanga I luma, o le whātua tua o le isilesi, ma whelango mai. Bai e tā uai o nisio taimi, e toi wha whainga tā lawa I tangata Māori la tau ia mea. O le mea lea, nango lango e leisi mau pongi li tu whatasi ma muri ai. O le teminei, o le pulu parliamental, mo le tau avea o le tala anga o le nofo inga alo ta maa, wa pasi atu nei no na alo ta maa, tai kuingi ngā, wai hono I te pou, e whaau wa wina. Wa whaia nei sio ngā leo whaapasi o tangata ono seli isa whanoi leo I Greg Lim I le pōna pō. Whaalia le I leo asiasi of Civility Detective Inspector Glenn Baldwin.
Sa tapa ina tu le tautua mo ngalo ngalave I whana na tira mangalo Tuarangi Road. Ila la tele fitu le fea pena nafi ono te li poti se whana sa whapai. Sa mawai se li mari munu o ngonga mai ui ngalo ngalave I sa whaia. Ai sa whano I lava lo nolo I lea no whanga. E to tolu wisi sa wha manu o lia tinga I nai maulo ta fiat palamai. E pia na whaia I tonga fitinga I manu o por whana. Whaalia Baldwin o ila toa fia le whaaralawe e masani. Mai le o yesu te tunungo leo I se tūlanga la matia o tangata lau kele. O se vaenga whao popo leo wa awina tunei mo leo ino le vaenga o Grayleen. O le tolu iai leo whaaralawe whasio tangata o tupu mai le ai o Kilani. I le tolu vai aso mo vai. I le mai ai o le tangata valino Anthony Edward Rangi o hanga I le pole stonai. Ai o leo uli o le stonai lava sa whanoi le olo le Mount Wellington I na watu yes tangata. O se mafine sa iai le vaenga o tupu mai ele whaaralawe Grayleen. Sa ia lungo ile le Johnny Sheila o luna tei le wa afia I whaaralawe. O whaatinonga o iei nefeo ingo ta avali New Sheila o lo vawe pasio ti aile whai te wafe mawheo tangata I tausanga dai tasi. Ma le fuafuanga fau le malo o le ati le ona le angatu e pe ona whaari ai es tangata tomai whaapitoa. I nina iaso talo na whai ti le malo e whaatu penga mo whela o inga mo Sava Valley ma ti e ngā wila vai. O whai lo ai su se penga fau. O le ave ia yor wha mumo I nei vaenga. O le a wha le lea ati le aile awa te lengo le ola maloloina o tata. O le a wha sao ina e fo I tuper so I fua maloloina, ma tu iti ti ai tau singa le tu tusa so I fua maloloina le vau tangata Māori maisti tu aingo tangata New Zealand. O le tamata ai tu mai whapito I tua o le li poti, Professor Langolango I le University o Otago, Caroline Shaw, dai whali wa ngai le malo I se whasino manga se se. Ma I ta wai, wa mai alavo na vave fasio tia tangata New Zealand I tausanga te tasi. O no le oto tau le ea, manu o ea fiai, le ai o te ngā yoinga, o no feo inga I ta vale. O whaata o tonga wa yenga whaatino o tiro I le malo, e whoringa mai, o le ati le o na leanga, to I le whai titi ai tasa, e whaamatu uina le ea. Whaaria Professor Caroline, o le a mio e ao na mua suia, o le tau fio le tau lai o le whao ngai no ta vale ai una ia le Sava Valley. Ke tia wila vai, ma whao ngā pasi, ma mana whoafi. Ma le rona lua, o suio a mio I o wala whate konolosi, ai tau la I ta vale uma e alu I le kise. O nei suinga I lua e stili atu ona le leina I lore whatinonga o ye nei, I whela ua inga mo le ola maloloina pe ona whaari ai e Caroline. Ai ua whaari ana minister whela ua inga Simeona Brown. O tau tino le whainga malo o ye nei, ia le maua re saunga le mu, mase tūlanga o wala o wheo inga e whaia I ai pitringa. Ma ia tā ua e sa te ena tangata kiwi fuafuanga o whela ua inga na whainga malo talua nei e peona wha amaro si e tangata e o ese malato tā vale aru aru le mu o tā vale wheo iai ma paku I ala te tele ia ma whainga tā I tangata o na vave tau nuu I mea e mana nao e o iai o sa uri papu ni ukine whola le kāpeta mu mo le te tai o le kāre si e kākoriko pope Francisi pa tau nuu iai le so. O se urua taimi lea taru mai le tōru te sanga. Talo na toi tūlau ele aise tai o le kāle si e kākoriko I le motu o le Pasifika sauke. O le taimi muli sa astia I tai o le kāle si e Papua New Guinea o le awhaivisalau Iwa Sfurima e Pope John Paul Lelua. O le ase singa Pope Francisi o se vaenga o sumaltasi o astola na asti singa au fiai ma le asti singa Indonesia ma Singapore. A o iei Papua New Guinea o le asti ai le tauranga o Vanimo tu sa male afe kilometer le mamaoma Papua New Guinea ai tu lata le tua o ima Indonesia ai li toe taliwane I Port Moresby. Ni poti ai si lia mali tolu se fulu fitu wafe tangata o le stara a waili sauninga o le misa o le sa o le pui ngala na se singa o se itia le wha o popo ai o le wha afe o isi tangata sa a oina e o poina le langolango mo le vavai o mga ala I le taimi o le malanga ai I le pope I le taulanga I le solo ta vale ma tu e fa feloai I tamaiti o le fa tama o le kākoriko o vasu fito sanga o le soifua mai fōringa mai o lo whaua u lava o na tiute ui lava I lu I tau o le soifua maroloina na lafta iai ilenei to sanga E tālonga ua whaia e whaia ngalo Black Scott Robertson te whirwhiringa tele ila na au mo le tālonga whai tauri ala lua mo le Springboks in Wawea le Sate me New Zealand le Cape Town Africa Sauke ai o se whirwhiringa mawae o le lusfo weti ale Chiefs wala se titi o whirwhiria mo te mo e le tūlanga lusi mau po le blind tide ia po le o fu numero ano e ulava sa ta alo le tamarasanga a tuor supala kapi Pasifika I numero valu
it towards Kalamu. Because Titi was suya Ethan the Blackadder. Ta fia lo ngā vai tolininga ni mai ayos na taalo mata ina sa yeri ta longa lea sa fai inai All Blacks in the box. To su tasilu sulfitu Ellis Park. Look at Jacobson who fa setting for el fale leo e cover mo tulanga Lucy masui tulanga ia sam peni final. E wi lava ina sa fa Mount Ear fa ya ngorang lango Jason Ryan in the best me. O Dalton Papali. E ma sanyo na mo mo taalo wa ato tole malosi ma wa no mo fi flinga. Abi tau Papali o tolo po mo wa to. Ai o temere. O se isi fa te inga inisio tamasini to lua pito tele na manam mai. Au e fori mai. Wa fa taita e Robertson il fa ya onga Springboks race Erasmus. E tu sai mar fi flinga about Barrett ma TJ Perenara. O le to lua le fi fi ma no fora o fale le o se flinga. E tari tu sa ma au bomu e pe na iloa ile au Africa so te por bomb squad. Se vai ngo tama pito tele na manam mai fi tonu afa muri. I se taula inga patino e sui ai fua fuanga o le ta alo. I se tūlanga i lunga atu ma tāwhia fia se manu malo. O le au lalo Blacks o whirwhilio le nei luma, Tamaiti Williams, Cody Taylor, Tyro Lomax, Scott Barrett, Tupovai, Wallace Sititi, Sam Kane, Aris Tavea, Lene Tuam, Cortez Ratima, Damon McKenzie, Mark Telea, Jody Barrett, Rieko Yanes, Devil Reese, Mo Will Jordan. Whāleo leo asa fo o moa o Fatunga Fasi, Flair Johnny Well, Sam Derry, Luke Jacobson, TJ Perenara, Anton Leonard Brown, Bowden Barrett. O Caleb Clark, ta mata ina tela ni ta aron fa wala ba so le sa lua e ona score sa mo ta longa ma box Ellis Park wala fitfria ona o lo fa manualia. Sana nati ai la to fa ma po ine fa pelenga ma au mai Tommy Carpentry o America e fusia Devin Eco ni sila a ola astia le tamale si stepu stam faingam. E na te mau sa va no e lu ina le champino langi le pangole cruiserweight. Oni ka sa tu e fusia Blake Caparello. Australia e au kilani le vaso fo pe tai. O le tama sa ia lu ia mo mo champino langi le WBO. Ta fa ma ni ona fa ngai no fa la fa sa ina fa o so malosi. Ta fa ma lo si ai lo ila to ta pena ina le fusu anga au piai. Mo le pule ngor company fa lo tele fusu anga lu pesori ai la Joseph Pack o lo fa lo tele ina fa pele ka ni ka. O sa ilia mai se se su ai. O kapensi e tos mar val to sanga. Fusu langa vale. Ia masta mai tele ma mai fusuanga. Fast food on fusuanga fa professor tosu tasi manu malo. Te furmariva manu malo ri kioti. Yanika luas furiva to sanga iva fusuanga fa professor. Ele se fai ina vanu manu malo. Iri tuyoti. O failo nei e se nu meramawa e tupulango ta inai talonga o tanga polo mama polo golf. Pafte iai le manu ia telo le tulanga sa iai talo nei. Le ta alo le ta maa tai New Zealand leading ago. O le kalapu ta polo mamau i New Plymouth ale New Plymouth Golf Club ngā motu links. O lo tali malo le ta amarasanga ta polo tupulanga le National Age Group Championship. O le ta amarasanga wa amadai nei tua mai o le ta amarasanga ta polo a onga maululunga ni sila. Ta wha mai eina le amatanga le vanso. I le manu malo ai o kau le pine auro le ta alonga le rimpeka i wharani tolu i nei ma le manu malo le ta amarasanga ta mai tai ale British Open, Women's Open i St. Andrews. E wharinga mai, o tō tele o te tangate mana, nao eli ai, le pate tā polo, nai lo le mesa i momoa. O le pule o le atina ino tā leni tā polo le call for New Zealand, Lisa McKinnon, tai valia, o tu pulanga teine patama i lalo spuwana mara sumaraiva te sanga, o maita wina le tiro tā alo fa professor, a ele o tai o na otiu tele numero tu pulanga e nau. Valia McKinnon i le vao le matutua tolu masu to sanga wala to wa ia is numero maunu tele i le silia le male to lua se lau ta faulu ingoa mo le fi awai i le tamar sanga mana i tele o le tamar lau ni sile fusu anga pe filo i tamar sanga di UFC Israel Adesanya o fato ai nei sana fai tionga i leo pure i tua ia sa sta wai na o ia ni la fonga fai ng lanu i le taimi se la fe upo inga mastanga te eu kilani le solulu ni vai aso. O lea tama tu sumari ni mtau sanga sa po ina lo nata istangata i lea taimi maseisi o tau mo whai e lu ina. Ia Adesanya, mo se la fusuanga. E se wha mtalanga sia sa tu ina tu le lominga le Herod sa whaari ai Adesanya, ia lo na lefi fia tere o na leve vesi. O no stangata sa tau whianan ta vale mtau whai whai atu ia te ni wha uponga whaarung lanu. Ma lui kau ina o ia mo se la fusuanga. Ma ua mai aneo na longo ia leo mo whato ai ai morianga. O masina tolu ai sa fa to ila roi at Tania e Driggers Duplessis o Afrika Saute
Ele ta mo sanga i UFC tolu olima i Perth i Australia. Sa le mawhai e lea tama kiwia na tue whaua mai le champine ro langi lau panga o ngā tonu le sa ia umia moa. Tala nao ne taibi, fitau si ai tanga tau ma le pile mo ma le alofa, manuia le aso, ma le aloa tui whai o le vaso. Ua mawhai an awina atu le tala o le tau i aso taitasi ona o le langolango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Valselau fitu whawha lua lua fitu. E whatalo whātua le tala nei o le tau mo le so ma le aso atai ao. Winga le tau mo le so e iai taimi o le aso e ao oa ma e iai foi taimi e to uluai nai timu. Whaasolo ina langi le leile tau i le afiafi e angi mai sa vili mai le itu sau te sifo le atunu whaasolo ina maalu mai le sau i le awa uli. O le angoto le la i le ono minute te ai le tūlai ono le afiafi. Winga le tau mo le aso atai ao e tele ina awa oa, ma e ono iai nei timpu puu. E angi mai sa vili mai le itu sifo, ma e whaasolo ina malosi i le pō. E o soa e le la i le toi luas fulvalu minute le tūlai fitu, ma e ngoto i fo le ono minute te ai le tūlai ono i le afiafi. O le tala nao le tau mo le aso, mo le aso atai ao. Walo le tautua le Pacific Finance ino do ngā tupe mo so se wha moe e pe o maliu wha i puiponga a so wha nau wha ngā malolonga ma so se wha lewelawe. Ai moisa le toi fui ato wha nau i lea onga. A palai nei loi le pacificfinance.co.nz pe wala au le ovalu se lau fitu wha lua lua fitu. E talo sanga sau no ngā tupe i le vau le 5 se lau ma le lua se fulu a tala. E lua miru te whatali e lau talo sanga online. Ai tasi le tu lai whatali e se tali. E ia inga wha bitoa. Walau lo le Pacific Finance Limited i le ovalu se lau fitu wha lua lua fitu. Ovalu se lau fitu wha lua lua fitu. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaunga ngana fitu aso le vai aso. So night, then the vibe, they darling, manda.
Pacific Land Band i le rivango la woli tu take mai. Ia pe fa sa mo fa mai tu mali mai. Io pipi iangi, pipi iaku, pipi ifo pe mo le mafai tu la i mana malo si lunga le rivango la. Alewa los ful mala tasi minuto te ne le tu la lua le suluma tango fiu meo avele la. E manu kau nei talo sia e ole dao lo solonga le leia tanto ngā luenga o entoi fo i te ngā lue o te vavisola a ua le whaila ngā mea e o le asfo leile e te anuan tu lava le te mio le lunch ia ma e wha pepe ngā koi lava ko oi pia mi kai le pesa mino ia ua masanga nga ia e le ngā mea o le kuku wangimo ia mole antula nga fa taile sunga ia se uli malau leifi mo anta tu tala e vai fanua ia matala tala nga pe e fa fonga tu yai e le woli nei o le so fu wele la anta mo si fa poponga e le tu la e tasi la woli la so fu ala so pe anta tu woli e lona lofa malona anga le lei ai o lo o fa nga solo ia ni so talonga i le temine o lo fa nga solo ia le tamsanga e pe ona ta aloai a le tu pa wali ma le tu pa on te tai e le ta longa o le lakapiliki o lo fa ile ina ile do fanga le o le Bruce Pullman park i nai ta kanini e pe ona amatalia le tai ona lila al 112 se yo ile fiana nei ya to al 124 ile so anta yao fai ai ma semi finals ya o le so sa so nei o la fa pe leo na fa tonu inai sa ilinga champini ya po ai fo yo a onga ilinga tini au kilani ya fa pe fo ile tele wa onga i fa fo antu au kilani ile ta longa la vola kapiliki ya le fa tonu inai ta longa ile so mo le wina fo ile ta ona lila ya le fisu ya yo winga le tang umana la timu ya a sa le timu sa we ma le savili na umantu lava to sa le la ya ele ko se lima bingu ke ko sa fu ile le timu ya fa pepe na la va winga le tang pe ona moli mawina ile nei fo ya so fu ring ya fa malo atu jalavantu ina ya salano e sera ya mara hinga le ma to mai le tanto polo kalambe ma to le no fe antu le so le ya so le device ilunga lo telefoni fe avea po le iPhone ya po le Samsung ya po le afoi yo po le Mac nudo o idea ye le skere fongi fa penga ilunga apps sile mai ilunga le vaenga le ya o inda e mafaiona e anga ia mata ilalo ya le app le ta o le tune in app TUNE tune in TUNE ya fa vala ia le tu ia mal IN aleulanga ta ilalo ia le simple radio yo si fai ka mangi pa ko wa kula nga u fe felipe na a fe na ile wa bluetooth speaker ile fa po le speaker na fe na fa online le telefoni o le tablet ia po le laptop fo e makwa pum fa pa o musika pa fa fonga i lunga o tanto app le radio sa mo ya em fe na e fa fonga mai i to tonu la ta val ia po o lo mo ta fo i lo lawa ia po tonu le to wa fa le finga wen ile tanto apple na le radio sa mo janwa i lunga ina ia ona taile la pa wa me ia ola ia la internet i lunga o lo telefoni ia pe ola la data ia pe ola fo i le wifi o le makwa manga ia le paku ku ka manga pe fa funga me yen jalavan to ile ia solo e sera male ainga Patrick Yosefo ia antoi fo ia ma oi ia nga ia ai o sa mai wiki vavi io o le menga le vavi e fe kau i mar fe ko ai vo ile mas polo kasi ma ia pe ku ia lo vai se ala ia ai o sa Talo for lover. I'm Sione. My wife and I have 3 sons and a beautiful granddaughter who turns 4 in a few months. When one of our ainga is sick, we phone Healthline. The nurses there provide free health advice, treatment and information, 24 hours a day, and you don't need to have a doctor to call them. When you or your family need trusted health advice any time of the day or night, just call Healthline 0800 611
116. O se tala fia nei Samoa, wei nei se tautua ma se unanga family noto mai le kampania le City Car tua tusi tasi dua lua Lincoln Road Henderson te maua iai le tele o tawa la poa band e o foi tatu tawa le laiti tania foi la tofa le tonu tongi e talafo mo tatu cashback a mantatu lima se lausi aga ia tu le lima afe tala pe so te mai ulungia Peter Pernanto le numera all wa tasi o walewalu fitu lua pe a manaumia se tawa le fau molo ainga i le tau malulu City Car.nz. A fio mai i le Lotus Foreign Exchange. Mātou te ofoina tu ni taulele mo le lafoina o tupe i Samoa. Toi le ai se tau e fesuia ai au tupe mai isi atu nuu. Asiasiane i le mātou la po le www.lotusfx.com. Le Lotus Foreign Exchange. Laupa anga whaatuatuaina mo tupe lafo ma le fesuia ina o tupe mai fafo. Radio Samoa. Taslima i vatolu. Amo. Shit up for no, get him from ta, yo, let me tell her. I feel no pillow for fat mountain person go na. Oh, no, for Yasakele, God was Suma. So, Kill Sammy, you have come out in Bungala. Get him a Kalakaba, you let him bungo. Really, kind of a sort of out, not bungo. So, by you pick, I can pay you out of far. But not go to my fapping, I come on Galoya. Bakula in a buka, the Kelomaya Ika. The sword was silent when go feel the Polonga. So come afa, no galala. Well, my petting my sugar, you know, Sabi, oh, my, oh, to Tawasa. Find that time of Tina, oh, me, oh, my, oh, yeah. Oh, Sabi, oh, my. Tawasa,
Sunga o whenga whakau e lo kawa le fōu maunga Max Ila. Senga o ka amilo e o kilangi. Mo koe foi mai lava i o Tara i le Tire World and Auto Limited. Lea e mau aiso skoi ngā meg ma pau kawari. A ole me Pico City. E ngā le lua lima ka alad vai aso le kokongi. Le Tire World and Auto Limited e te mauai ta awale ma pau tau ngofia ia New Zealand antoa. Mo fo i se ti mag wheels mo so se tu ainga ta awale ma le telo isi au onanga. Warren of Fitness i le na ole se fulu tala pia i wha i lo i eina e wha afafonga le Radio Samoa i nei wha abitoa. Talia wins quotes, cue cards maisi. Walau lo le Tire World and Auto Limited i le lua fitu tasi tolu o mo pau ta awale. Po le lua fitu wha tolu lua o mo le whale inisinia. Avia maua sosa, Omega Ka, Iana lowi moa, Omega Ka, Sabale tau mofie, Omega Ka, Fili mai loile Omega Ka. Omega Cars, lua selau Cavendish Drive i Manukau, o le telefoni o iwa lua fitu lima walu tasi lua. Susu mai Manukau ne, Omega Ka. Malole keisile Omega Ka. O sa ili se fale inga e whai eise tau mawhitanga o le auli. Pe tali e fo ini au malo. Susuma i le Sandbell Buffet. O le a whaamalia ina lo fina ngalo i tau mawha o saunia le limo oe. Tua tusi iwa Atkinson Avenue i o Tahuhu. Lunch mai le sfurtasi i le lua i le awa uli. Telefoni lua lima iwa fa o. Lua lima iwa fa o. O lua fitu, lua ono, iwa o lua tasi. O lua fitu, lua ono, iwa o lua tasi. Radio Samoa. Taslima iwa tolu. Amo. O le te milunga wansi le Radio Samoa le divang o le auli le walua minute. Ya ua te aile a fo le lua ya e pe ona mas diai. Ya auli fa pene. Ya tanto te tala noa tu e fo. Misi o alo matamba whana wale tudu o lo ia ile tā lini so skoi ngā kāringi ia. Ele ngā tā ile musika e a whape fo ile tā lini o le siva e pei ona lau i lo ai ele ngā tā i tono New Zealand e a whape fo i a tunu o e mamau. Ele leila vai ngā o le aso ia o lewa i fo ile tātou mālo wha alolungia. E leo i ngeila i au kilangi rei ai. Au kere i lopo ngā whio le lalo langi rei ai. Ia o te fia i le nei vaenga o le awoli, o te whaatalo whatu. I le mas whaafine sa moa lua awhi lua tolu, lua awhi lua wha, o ia foi o le whaatonu po le director o le Lumanai Dance Academy. I le nei vaenga o le awoli whaatalo whantu a Annie Kaio. Malo le ngā lue, malo le unsa ia, en? Malo se fua, whakataisi o manu. Ia, ua, whaisi le wau kako vala e nisole. O whea ea o le lano langi ma au ki langi ma ingengi usila o le te ngalue ma e ma futa mai e le riva e ngole aso. Ia, whawhitai se manu whaatala whaatasa moa ia ma i lato umana walo ma ua meile nei polo kalame le nei tula le aso. Whaatala whaatui tina amata mamatu o lo tapua e me maota malawa. Ia, whaapel whana walo whea ngai ma oa onga. Ia, me se fo i matu o lo tau le nei aso mo ngaruenga ma whiau. O le aso ia e fia whaelo atu lo nei tangata whaatau baa. Ia o lo ino o Annie Kaio, ia e tolus fulu o tau sanga. Ia o te sa mai awhio a o whangalii o whangaloa sa po e whalea lili o lo tofanga sa tawa. Ia maa whenga kai kele. O le taimi nei o loo au mau i nei Hawke's Bay i nei New Zealand ia po le nuu foi o loo fua ma o le iaile la au le ola ia po le la au le o le apu ia o loo tua i nei Hawke's Bay ia o loo ngalua i le company malosi le mapu mai a Mental Health and Addiction Services mo tangata Pasifika i tono o i nei Hawke's Bay. Malo whautai a e ni sole. O le ale mewa i sole mabawa ko i ngai Hawke's Bay le ngako mafukangi ia i au kilang. Ia o le fo ia mai e mapolo i lalo inge me o ia ka inga. So ia ko ke whaala vela ve sole i nei tangata o le tanto tunu o lo malanga mai sa mo ai wile. Malo whautai malo le tawivi. Ia malo fo i o le oranga le mapu mai o le wana wawa lua ma le Radio Samoa e lunga i nei au kilani ia ma te tonu fo i o New Zealand. Ia a tonu lo te le se ngā ruenga o lo whaatino.
ele tau company e polo tau o nanga fo ia en peo dei sau no ole tonu ala muta fo yule i tonu la unanga ale mapu mai i nai Hawke's Bay. Ole taimi nei olo o unga lue as the Rainbow Peer Support for Mapumaya Hawke's Bay. So ole ngā luenga le lawa mo ino matu I tū pā vai po le matu I tū pā malo si fo. Yeah, as a part of my role at Mapumaya, I am able to create projects not only within the organization but with our wider community. Yeah. Lele. Ua levana e ngalua ile tofinga lea eni ai o ifo inisio le mano le tunu o lo whapele anu tō ngā lue whatas. Yeah, whaftaiseo manu. I want to acknowledge le matou CEO I Mapumaya le sunga le fionga ya tuala pesio ahoni o le CEO le company Malosi. So o Mapumaya le national team I inei New Zealand. Mo ato nei le balu masina talo na o ngā lue sono le company Mapumaya. Lele. O hafu ia o nanga o lom whaileo nau fuina ele au nanga le Mapumaya I tutonu lava I a Hawke's Bay ia matutonu o New Zealand ai tisilufi. Ia, whaftaiseo manu o nisio o nanga mawhai ona whatino ina tono ngā luenga ia o le peer support I o tangata langu ia po o counselling fo I mo le soifua malolo ina wha mawhau ia mese lava ia nisio whaafita au le mea tau ta alunga whai tupe ia whai ona maua ia le sosoani awa ia le whautua ina ma le whaalele ina o tangata o tatu o le tatu o tunu o lo o maui New Zealand. Leli. La se te leo se whale tonu le afianga o tātou tangata I tālonga whai tupe. Ia, se manu whaftaimo whisili o le taimi nei ele o sila fia ona o tele o ngā lue le tū pālea. Ia, o te noa whai lawa sina te leo le afianga o niso tangata o le tatu o tunu o lo o whaapea ona awai ma whaatino ina ia ngā luenga ia tālonga whai tupe. Lele, malo whaamtang. O lena tā ua o le whaatonu I le vaenga lea ua tā ua o le Lumanai Dance Academy. O whena sa wai ia le mawhauwhonga whaatuina ia le fo ia au siva eni ai o le ale mawhua anga wala iona e mawhauwhau ia pe whaatino le antulanga. Ia, whaftai mo le whafsilise o manu ia o te talitun, ia aile abatua se whamatalanga, ia o te loa iai fo inisi o alung whana wal mato au siva o lo o tune in mai le nei taimi le o ni tangata anu Samoa. Ia, Mari. O le ala lea o le a wha Beritania tuai ma be wha remix tak fo ia le whainga ko o kako mea ngea. So ia, but the inspiration of the Lumanai Siva Academy was inspired from Siva Academies across New Zealand. I saw that this is a great program for the youth, and ia ele tala whaasam e masainu na whai tātou Samoa o mea ele mo polu, ia ele fo I mo savai. So go back la le tala lea e whaapea, ia o mea la ele au kilangi, ia ele fo mo I going e Hawke's Bay, ia e peo le ala le sa mafua o na whanau mai ele Siva Academy. That is, and it's the Siva Academy as well as also fully sponsored and funded by Mapumaya here in Hawke's Bay. So the vision behind Siva Academy was to bring our Pacifica youth together and that we are able to promote unity and cultural arts within our Pacific community here in Hawke's Bay. Ole ngole lumanai, ole is the Samoan word for the future, which relates to the vision and the work that we do behind the Siva Academy, which is working with the youth. Ile o ina leo Siva ma pese falenga nuu ele ngata ilea ia ole tu ina tu fo ile tu mai I along whana o Hawke's Bay ia la to ilua fo ile whaasino manga. O te loa ole Siva mal pese o se tasio au wala e mawhai ona educator ia alo mawhanau awa ia cultural identity po la tau fai whasino manga o ni tangata Samoa lo whiola ni sono New Zealand. No whinga tāona tu whaatasi le tātou Siva Academy le peona e sauno ina e.
Ia, whaatai mo whaafasili seo manu sa whaapainga tai le amatanga ia o le procesa a matai ona whaapaingo fie sa mawhai ona tu whaatasina ia nisi o alo ma whanau i tonu ho speolo o lava le to mai I mea tau siva tu sina o pese ia ai maise ia le whaatino ina o le tāleni o le cultural arts. Pesa tu uina whaatasema tu des e peo Marian Yosefo, Stanley Mamea, Patrick Yosefo, Jack Manua, Tara Vasavalu, Andrew and Robati Luciano. Ia e peo le team le sa tu paatasi awa ia le whaafaingo fia ina o ngalwenga o na o te loa. Ia e le mawhaia o tu atasi o na tau awe ina le ngalwenga I sono o le Siva Academy. So, sa whaafainga tā I le amatanga o mga o te tautala le experience, o te talanoa experience. For an example, in Auckland, there is so many resources and so many groups that kids can attend to gain experience. So when they go into these spaces, the experience is already there. But for our kids, we had to start from scratch. This is all new for Hawke's Bay. So it was a challenge, but we got there in the end, and it was a successful season 1 for the students. Now, you mentioned, Annie, that you've got some of the dancers that are non-Samoan speakers. Can you talk a little bit more about it? Yeah, yes, we've got a variety, a diverse, group of students, different cultures that wanted to be a part of the Siva Academy. And, we didn't want to turn anyone away. So we gave all students the opportunity. We've got Tongan students, we've got some students of the Māori culture, we've got some Cook Island students, and we just, not only that we wanted to teach cultural arts, but also to create this safe space for Pacifica youth in Hawke's Bay. So was it hard, the whinga tauna o antula tātunga ngana wai, ise tau siva ma pese pe na o le ngana Samoa na o ai eni? O le ngana Samoa sa o ina le show atua lava le al whanau. Sa whapenga tā le ngata I whanau le tangata nu o Samoa. Ia o whanau lava o Samoa ia sa whapea ona whapenga tā ona o ina iai ona o lava le experience alo ma whanau I le tūle I siba ma pese whalanga nuu. So the challenge wasn't only with the non-Samoan kids, but with our own Samoan kids here in Hawke's Bay. As I mentioned earlier, that this was all new for them. So it was a challenge. It wasn't an easy job. I wouldn't say it's for the weak, but we got there in the end. So how did you come about in collecting these kids? How did you put the word out, and did you go to churches? Na anga I ekalesia ese pena pe fiona fantino la ngwa a waso se me fuwa en ia le sila fia le ta tu e mua nga sa le fai kionga ai li pa o le fana po le apa po le pesi. But sai se manu mo pa sili ia o te lo sa tu wina fa se plan ia mawhai ona deliver to the message behind the initiative ialo mawhanau. So as a part of my work here at Mapumaya, I was able to put together a plan with the support of our national team and my CEO, and they saw that this was going to be a growing project for the students. Ia sa amata mai lava le plan ia sa o mawhawina ni awala e mawhai ona whaatosina me le whanau ona o te lua ia o aso nei e whawhainta ona whaatosina le whanau ona o le tele o le vawe o teknolisi ia o nisi fui activities o le oa ia lo ma whanau. But after planning and putting together the project, once it was confirmed, I had attended schools with the help of Marian Yosefo. I presented to Pacifica groups in different schools from Hawke's Bay, and o le taimi mo fo ile nei I sono Hawke's Bay ua tu whaatasia ia o ngā ese o Tamaiti Pacifica. So what was the hardest challenge for you in approaching the kids at school? I think the hardest challenge would have been convincing them to come. And because a lot of the feedback that I had received from the students, they were
they weren't confident to come into the group knowing they couldn't dance, knowing they couldn't speak the language. So I think the challenge with me promoting was selling the product and the project that kids would be drawn and interested to be a part of. How important was the role of the parents in getting this, on a successful pathway? Pastai se manu ia o na fu e te sila fie o ia awa o fo se tasi o matua ia o fan ia e fa ngata lava ia matua po o tangata o tato watunu Mari ia mawhainga e tu watu ai e se fe au malenga luenga o lo fua mai tu watu le nei fa moe but I think what we did to help the parents engage was inviting the parents to our first rehearsal and sitting the parents down and being able to deliver our message and the vision behind this project. So pe o isa tau ye se malama o matua ona o te losa tele lava ia fesili maniso matua sa tu fesili ia polealea lea au sivala au maita maiti polealea olealea events ia pesa fa fai mo fia lava ia te lava ia e fa fai na ta ona tato feso ta e lungo telefoni ai mai se lava tato tangata e fa fai no fia lava ona tala noa face to face. Yeah, so I think that was the best thing to do was being able to display and discuss this great initiative with the parents. So how long did it take you to get the number of kids or number of students that you needed to form the Siva Academy? Manu, I think the registrations were out for, I would say, 2 weeks before we filled our capacity. And I think it was such an exciting time for the kids to see that this is new and it's coming to Hawke's Bay. So Beo le ala lea ua to tele fu itameti sa fa'alia le lato your interest to be a part of this program. Was it just solely focused in Hawke's Bay? Bin tatala like titia tuanga I tua isi pitonu tua o i al tau wha Ia, se manu, ona le taimi mua lea wa o mele nei polo kalame nei I Hawke's Bay. Ia, sa whaapea ona tu wina la vetonu o le mātou la vetu mālo ona o le whato a tau a mata. Ia, e mo I lava fo ia te au. Ia, ele o lava se experience e mawhai ona whaatino ina ma rana le nei kulupu lautele. So, just to start off, we kept it within Hawke's Bay and within our Pacifica students here. But hopefully, God willing, that we are able to expand and give the opportunity to students who are not a part of Hawke's Bay. Now, you started with nobody there in the first place, and now when you finished how long did the course take? But Manu, the program went on for 12 weeks. So 3 months. We started in June, and then the showcase was last week Saturday at the end of August. And so it took us 12 weeks to prepare the kids to be able to put on a show for the parents, and it was a sold-out show and successful. So just very proud of the kids and the effort. Yeah, mo I lava iai lava ia whanau e whawhengta ona o ina il taimi o ngā mea ma rehearsals. Ia ai o atu le po, ia e matua I shine lava ona o le mita. O le mita I laua ngā nuu, ia ma le achievement o mawe along whanau I le nepo kalame. Lele, no whaatai, so tolu masina na whaiaito wa o ngā siva. O ngā siva la ia na whaatino I teimio lea, o ngā polo teimio tuwa I lea o ngā en. Ia, o ngā siva, se manu sa whaapeo na whaatino ina, sa fua ia o ngā siva I luma o ngā whanau. Ia awane na ia ni whaafita uli e face ma long whanau I taimio a onga, ia whaapea fui to be a part of the academy. So, the practices were
after schools, and we had to make sure that it wasn't clashing with the schools and the students. So it was all part of the planning to be able to cater to our students, not only for their sake, but for the tutors' sake, that we are able to attend and deliver. So how did the Tongans accept our language, and was it hard for them to actually learn it within 3 months? Manu, it was a challenge for our Tongan students. So we had a Tongan girl that sang solo, a Psalm 1 solo on the night of the show. Sausuina Pesilia Lea Faitulangi. And you know, there were a lot of bumps and challenges going into teaching the kids, but you know, with us being able to deliver the message, I think the kids have picked it up and were very very motivated to take on the challenge. So who was behind the scenes with you in getting all this together? Because ele whaingo fie, ele whaingo mene o au siva en yo. Langa o sa au pine au mai fo I le talonga o le siva ia sola. Te le ale au loto vale ia la to e me fo le vaengo la o. But who was your core team that made this happen? But I say, Manu, the project itself and the Siva Academy took a village to put together. And this goes back to my Mapumaya team, our Mapumaya admin here in Hawke's Bay, Atunawa Sale, the hardworking lady behind this, and also our media team from Auckland, the national team of Mapumaya, especially our CEO, who supported and was willing to bring this vision to life for the kids. Not only the Mapumaya team, but also our group of tutors that had worked tireless nights and days, putting together routines and songs. So it took a village to bring this together for Hawke's Bay. Now, were you happy with the outcome, Andy? Very happy. Kau le langi na fia le outcome ile successful o tamaiti ia ai whaapea fo ile community nei. O lea se whamatalanga mai le au mai moa le nanga yatu. Ia manisi fo o mantua o whanau nei tono le au siva. Ina ua mai al wha moe moe. Paftai se o manu ia o le tele lava whamatalanga o le whaalia lava le anganga fia o le anganga mimita o mātua ona o le vai atua o lo mawhai ona whaatino ina e whanau o lo whiola ma o ngai nei ni usila ia pese masiva wha Samoa ia o le tele fo o mātua sa fesili pe mawhai ona toi au mai ina le nei polo kalame mo le tausanga fōu a wale alwalu luma mātua ia a lot of feedback as well from the parents just seeing the change in the students and wanting to learn about their cultural identity. All right. O lea le vau tausanga o whanau ia na mawhai o na o tawina I le taimi mo le ni tausanga e ni I le tanto o sivale. Paftai seo manu o le age groups a whaapea ona whaonga ina I tono le Siva Academy sa amata mai I le sfulu wha anga I le sfulu balu. E se mafu anga wale na tuku I le vale o le whaingo fie na o ia e whaafea ia le tausanga fōu mo whanau ia I lalo I fōle sfulu whana tausanga. Paftai seo manu ia o te iloa ia sa o leina wa oe sa tu uina lava I le age group ona e whaafengo fia ona o le matou taimi mua fo I malau team of tutors ia o te iloa ia e mawhai lava ona expand I nisi tausanga I tua atu ia ai a whaapea o le tausanga mua ia tatou a matala iti se wa ai po le a se le lei pe ia se alua lui luma ia a le se alua luma ia se le lo on ka au fi pen whamai Jessica le lei malo va tai o le ala le si la sanga mo le tanto o siva le lumana I Siva Academy. Paftai seo manu ia o te iloa o le to atele fo I o nisi malo ma whanau ele mawhai ona mawaina le avanoa le tono le Academy ia ona o le manatu lava lea ma salosalo ia ele o sua pe le lei ia ai o te iloa ia
after seeing the performance on Saturday, I think there will be a lot of interest next year going forward from our Pacifica students here in Hawke's Bay. So, will there be 2 terms next year? How will you go about it in planning? Whakataisia o manu ia o temi nei ia o lo no whatatalo pea ma wha moe le li ia ona o te loa ia pe mo kau vave age for i le Siva Academy o le stress ma le wha alonga tatao ta maitsi ia but at the moment keeping to 1 term. Lele, ani moli antulanga nga wha tui tele mole avano tātou whilo. Iai, wha ma lo fo i le tawivi, wha ma lo le sa ili ma lo. A wai le whaingo fia e pe ona ma wantu lau saunanga i se temi wa sola. E o lawa ia tātou walu ma tama whanau Samoa. Ia e iei sia mantuale ma whaiau na tau tatala. E mo o tamaiti. I le fia malama ma le fia ngangana mai. Ia e pangale. Ia o manu malo i le wha peretania. Ia po le ingilisi onga e wha ingilisi le tele o tātou wa onga. I to tonu o le nei a tunu. Au mai o sau whina ngalo muli le nei vaengo le awauli i le tāpua i ngā Samoa. Ia e mai se lau fua ngā walu i luma. Ia mo le tausanga fau. Ia, whaftai tele se o manu mo neawa no le au maua ia wafu le talnua ina ma le whasoa ina fo o niso tāle ni o lo mawhai ona mātou whatino ina i tonu o si mātou fo i pita nuu ina i Hawke's Bay. Ia ai mai se fo i tonu o mātou kompania le mapu mai a Mental Health and Addiction Services. Ia o te lo o se whautuanga i mātua ai mai se whanau. Ia, we empower our students that we should take on these opportunities and that we should create safe spaces for our students to be able to learn cultural arts, not only in language, but cultural identity. Ia o te loa o se muli le o se mo fo ile mo le matapolo kalame i tonu Hawke's Bay. Ia awale walu i luma ma le ola tupua e walo whanau. Whaftai. Ma lo va tai ele tu ol tanto filo inglesia o lia eni a yaini si o le fia fa Sicilia antili wa te lo le mai mo mai fo inisi a inga i na la vai Hawke's Bay o lo yele le no te inga le ia mo la tu fa na fo le va le stalantu ni tu tungu la lo la le tau sanga fo la sa o la so tai tu le manu le tu ia fa mo le no se ma ia o te lo ia e mo fa lava ona su mai le official mapu mai nei Hawke's Bay. Ia mwhai fo untal no e nai, ia wa, ia inga mani so va inga o lea loa lui luma. Ia matporo kalame mo tau sanga fo pe au lia lea lofo lea tua. Nele, ia maru ia tele ia la sanga o tutoe le nganta i le so. Ia misela ngantu le whae ngol neiva ia so wha maa lo, sa ili maa lo mo le tawivi, ia tātu toi whiloa i sa so mo mua eni. Ia, whaftai. Sui fuia o le tumitai ia eni ia po le whaatonu le nao le au siva o le Lumana i Siva Academy e pe o le iai tonu o Hawke's Bay ia le na mai mo mai e le tātu o tunu o i fo i o le miswhafa fine Samoa lua afe lu tolu lua afe lua wha ia o lewa se antu le tātu teimi le rivaeng o le so toi lua bidu te ona tāle o le tu line tolu ia sauni mai fale tua ia Miriam ala la toa pomari moa tātou tala i le tu line tolu le reia woli talo sia ia o le nau tau antu tātou mātua ma aveta avale fo i lo toa onga ia ale whanau e piki mai i lantou le teimi tu a ia onga io e masalonga koi ki ki an kale longo ai fo walu lau si yo ia eni ari ala paki what is she yo alwa o e a mai ka mai ki a onga ngai Oka la uhani Ola uani pa sili sili O te patu saina Ise apa e la pi O se pisu pasili O se vasi ke mai piti Pasina sa pasui Oni tamato bali pi Tony lau pinangalo tapa ai poipo avane ile malo ele anga ole tatua etele ai ole ti akolo pe pausa pepe ole po
i se motoka. Mano na ngā rue whatan whātu se whapoponga le nei o telefo le radio Samoa mo le nei Aspareile. Wa sau no le minister le pui ngā New Zealand Judith Collins e tū mau pēr le tūlanga mawalunga o New Zealand i te tonu se Operation Whaangaio i e Amerika ina wataria ina le atunu le wala uria mai a Amerika e awai whaatasi i le Operation Olympic Defender le e aunga tonu le whaamamau ese o ni whaamatau le vani monimo mai atunu e whaatu i ese a toai mau taota mai le vani monimo. O wharani le isi atunu ua wala uria foi a iei ni isi vaenga o lo fia whaamautu mua. Sau no Collins o le Operation Olympic Defender mana paanga e mana nao i a ngā rurua se si o manga whide mu ma la pui ai foi ma satelite ma la tau o onanga taipei o le GPS ma le Maritime Monitoring. O isi atunu ua mai o na avea masui o le Operation lea e au fiai Australia, le UK ma Kanata. Wapu e leo ni adi isa to adua fita ua ina lo la wha ma le peina se i vayane le wha fonga le atunu ma le ave natu i whafo o ta'awale ngau ia i Upper Hutt ma Kalai Stete. Suenga sa whaia leo ma le Customs po le ofiso tiute, wapu e nai ila ua ia lua sputasi tausanga le isi mai Upper Hutt ma le isi e tolu sa furu iwa tausanga. O le to lua leo wa whea ngai mamolianga le tariaina o ta'awale ngaoi, a toai ma le solia o le tūla fono tau ta'awale, Second Hand Dealers and Pawn Brokers Act 2004. Whai mai leo a whai te solia le tūla fono o le asa e dia o e se ia maua. Tal tonu leo i tu ainga ngā ioinga nei, wa whaatupula iai ma le telo le au ngau i ta'awale le atunu. Na amata masarasaro leo le mataupule na o sira fia le suri o le tūla fono, i le mai o se asia singa i no fuanga e whaama apea i peta le pea i se i turou i a ta'awale, na lafo le e whaatau i atunu i whafo. O le lua i la leo no fuanga whaapea mai Kalai Stete, wa ave le tūla fono. Wa whailoa leo so e o Glenn Baldwin i leo whaasaralau i le so na mawatu se li e tinga ino na manuanga i se tuatu si Tuarangi Road i Gwaelin i le pōna pō, whai e ngā luenga la vea i peitai na maniu lava mulimuri ane. O le whalumlawe le nei wali putia na ngā i leo whaupenga ina i le tuatu si e peo na tā ua ele i taina le fitu le fiafi o na o li potia se whana na whaalongoina o whaapā ane. Toru isi tangata o li putia lo o manunua lo i le whalemai li putia iei manuanga mai le whana. O le temine ipe o na whaaria e Baldwin o lo o ngā rurue leo wha mautu le mea tonu na tupu mai lato o lo o a ofia, mai le taumate wa whaate ia le community le nei whaalawe e tali tonu o e o lo o a ofia masani uma i lato mai le o tele fo i se lamtianga i tangata lau tele. Wa whaatulanga fo i leo i lea no fuanga se ia mai asu enga. I te teimere i mau atu o whairua i se ripote le New Zealand Herald o le umaliwa se fulu walu tausanga o Maxwell D. Repia wheta ua ina sa aonga talwai nei i lea aonga Mount Albert Crammer. O le mataupu inisi o tūlanga sa haria e mai le pulenga le New Zealand Rugby, whaapela na whono whaatonu o mai aso alau pule nei, ina ua maari lia Unify Tūmaloma stakeholders, whaapele Super Rugby franchise, ma le asosio tangata ta alaka pia New Zealand, e whaamuta loa ia whesese inga. O le staff.co.nz o le oliputi ai le whulanga le New Zealand Rugby le so, o le marienga o mai ona whaatino, wa tāpunia i le mai o le tele o whaatara noanga. Sau no le ofisa siri o le New Zealand Rugby Players Association Rob Nichol e tadiaina fo i la tau le malienga o taunu iai. I lalo le malienga o iai nei le a amata ilona sa ili e le New Zealand Rugby se fono whaatonu fou. Mai te tau na toe talo sanga whaatonu lo iai le temine i mō la tau avanoa pe a whai e fia tu mau pea. Po fua la alu whai ungol November, tau ana o atu iai wo wha mautu sui fou uma o le board ma amata iloa i o la tau tau whinga i nasu se fulutasi o te sema. Talamuri muli, wha mata mawhai e le All Blacks o na mani maloina le lata alonga le whai ungar vai aso ma le Springboks o le whesiri tele lea i manatu le to tele a sauni ei au e lua mo reisi ala whatawinga a se whata noanga le whai aonga le au Scott Robertson e le News Talk e le Basanei wa ia ta wa seisi fo i ta alonga whai ngatao le alo atu iai ma ui e ese le malayo le a ta alo ai
a o se talonga whainga tā tele. E mai se wasira fia le tō tele o le Springboks a o lava i le teimi tā alo ai e matua i tā alo lava. Ui leo lo mau pea fo i le tapo inga le tunu nei lana au, ma le tununga o le tō tele le ai, umanuia le fina o le All Blacks i le vai nei. O Cape Town whai e le talonga le vavea le Samoa taimi New Zealand. Tala ia le radio Samoa mo le nei asfareile, manuia tele le whai unga le vai aso e me se fo i fuafuanga le tātou tunu, ia e me se fo i le tapo ia ta longa le All Blacks i le whai unga le nei vai aso, soifu. Ua mawhai ana au ina atu le tala o le tau Iaso Taitasi ona o le langolango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Valselau fitu whawha lua fitu. E whatalo whātua le tala le nei le tau mo le so ma le aso atai au. Winga le tau mo le so, e iai taimi o le aso e ao oa, ma e iai foi taimi to uluai nai timu. Pa solo ina langi le leile tau i le afiafi, e angi mai sa vili mai le itu sau te sifo le atunu, fa solo ina maalu mai le sau i le awa uli. O le angoto le la i le ono minute te ai le itu lai ono le afiafi. Winga le tau mo le aso atai ao e tele ina awa oa, ma e ono iai nai timu pupuu. E angi mai sa vili mai le itu sifo, ma e fa solo ina maalosi i le po. E o soa ele la i le toi luas fulvalu minute le itu lai fitu, ma e ngoto ifo le ono minute te ai le itu lai ono i le afiafi. O le tala nao le tau mo le aso atai ao. Wa loa le tautua le Pacific Finance ino do ngā tupe mo so se wha moe e pe yo maliu wha ai puiponga a so wha nau wha ngā malolonga ma so se wha lewelawe. Ai moise le toi fui ato wha nau i lea onga. A palai nei loi le pacificfinance.co.nz be wala au le ovalu se lau fitu wha lua fitu. E talo sanga sau no ngā tupe i le vau le 5 se lau ma le lua se fulu a tala. E lua miru te whatali e lau talo sanga online. Ai tasi le tu lai whatali e se tali. E ia inga wha bitoa. Walau lo le Pacific Finance Limited i le ovalu se lau fitu wha lua fitu. Ovalu se lau fitu wha lua fitu.
Tolu male tasi miru te wate ni le tulai tolu fa vivianga mai ato fanga veke le rivaingo la woli le tu wai foi o a onga ale fa na ufa malo toi man tu le ngai le fa na wa onga le wan tu wa onga le ngai le fa tinga tu fa tua ya miria mala to po mari man ta to tala I vai funua e pe fa fanga mai se taimi ele ma tu taminti a mai la onga ile dia so sa ya onga Tempo le dan fo isa e no fo le le fani o la me we ngo fo le fani o le ele I umani ida o ngari o tantu ya la le a fe o na wa e ma futa min tono le tavale va I lo fusi pa we fa ma fa le to no le fani ya on e sa me le mo tantu por kala me le ya wonly o fa wa ina officially mentali lang longo ina malosi ele fo le keke o le Thena's Delight mo we keke o so fa now fa I ponga e ma so se fa mo lava Ma faiona e silani I lunga o Facebook ia tau kiki te le mano no I mantu ai ngā sikaili ese o na wai I lunga o Facebook PHINAS Delights PHINAS Delights e te maua iai ia tau malawa kiki ia e le ta ina le whae le awhiwhirei ia o whae fo le ta tau sei lo hai poi o tau le whanau le o le manu maloi le whailonga o saunia e le Thena's Delights Ja, e fa malo antu le tantu tro per fa yo le tro ma tro ile di vango la woli malo le fa yo le fa malo fu le on sa o ma yo le di vango le as talo sia o le nei manuia e le lofa maleanga le fo le tampa ausili e lungas fu tonu mi te bote ni ia le tu la e tol O le Ardas Travel o lau company e saunia umau tapilanga mo so se malanga O le au nanga te togi ai pasese faletali malo va ameli cruise mo Samoa ma le Pasifika. Matauti o le tau ngofio pasese o lo o iai le taiminei. A e le tali tonu susu mai I le tuatusi tasi valulima Great South Road I Manurua. Pe vili mai le telefoni tolu iwa lua o fa o. Tolu iwa lua o fa o. E mauti no nisi wha mrianga wha pitoa, pe a e wha iloa o le Radio Samoa na moa le nei wha salalaunga, le Ardas Travel, le tali mo au ta penanga mo laumalanga. Mātou te fia e whailoa atu ua te tala ina nei le Sandbell Buffet, mō tau mawhtanga I le auli ma le fiafi, mai le aso lua e o I le asto nai, lantu mai le sfurtasi o le tūlai lua, dina mai le afo le lima e o ina tāpuni, o le awha amalia ina lo fina ngalo le mata ngofia ma le lelei o le tau mawhtanga, o saunia mo oe. Susu mai le Iva Atkinson Avenue I Otahuhu, whaaso tai neso wavanoa, lua le maiva, wha o. Lua le maiva, wha o. O lua fitu, lua o ono iwa o lua tasi. O lua fitu, lua o ono iwa o lua tasi. O fuafua sau tafonga I Samoa, mana tua le Return to Paradise Resort. E fast full tolo na potu whaapea vile se lua se fulu iwa. O se whalitel malo e whetau le lei mo tafonga, po o whaatasinga a inga. Whaielo wasu tele le whalisa o tapena ina mo le lua wha moe. E o atu le fase lau tangata wala au lia talia. Return to Paradise na filifilia le toa Samoa e whai malolo ai. Langolango le whalitel malo e umia mga lulue ai tangata Samoa. Tanga iane le returntoparadiseresort.com be wala au lua lo ofisa malanga. All I hear is Radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa. Tasilima iwa tolu amo. Radio Samoa, tasilima iwa kolu amo. Soundly, sound. Me girl there. I say girl position, girl me say the position, girl say you the position, Look back it up, girl. Position, girl. Look back it up, girl. I'm on as a bedroom with it. Bedroom will for the girl pick it. I'm on as a bedroom with it. Bedroom will for the girl pick it. Big top girl is man a bedroom with it. Bedroom will for the girl pick it. I'm on as a bedroom with it. Every girl is gay, tell the girl. Sola, fale la upola vai, por si se li ai le la le se va le ai mi paipa, le ai mi alata, feo a ile cava, e su lui tintanga. E sale ai mi toile paipa, ai o mama nai ala, la su lui o la fa, ma la o fua, moli apa, moli fa una, e ta si le fale o ai fanno fa na le tua.
Sufuma Leo Junior Bailua le divine la woli da was se fulu iva me to te ne le to line to lu fa le to ma to mi talo fa ma lo le ga lo ma lo so fo la ga to le to fa talo fa to ma to ma le fa na wa on le to wa on le ya woli o le a so for raile ma lo to mi ti o me to ya me le onga ya le da ma tu la apia onga fa ile fai lo me onga ile fa le fa ma lo fu spa to no le ta vale a to no ile ainga sui la blava onga ma avele potu ta la bla ele te waila no boenga potu no la atua onga lo ofua onga pa wale te mi to su ele ofua onga ale ol pole sa pole malamba la sunga fua na ta wontu le ya ele yo o a fo ile le yesita ele lo wontu lo temini velo iko fa tanga me ta o tina ye bo ile bana fa ile tanga me to ai ona ta wila ye fa mango o ko la sunga fua makua beautiful pineapple ala toninga o ngali to leleng au nei ngalo tan to pula mele afol tolu ile awa ulideng ole temi dei o lawa tale afa ole ta longa ile va o Samoa ma America Samoa ile ta longa ole soka o lo fa yele ile mla ta alo le soka ina to na manto i tuan tu le ta tu fale a aule ye ina to na manto o ta longa pe ona fa nga solo le temi nei o fa ngoina ole Oceania qualifiers wa ia le ipo le nano lang ia po le FIFA World Cup ile to sanga e lua fe lua ono ole le tani malo ia le Osoka Samoa ile tanto Osoka na yuso mai America Samoa ya o se tasine o tanto fa silsilanga le tonu mai le rivango la woli le fa wina le tanto tutua ale radio Samoa mo pono kala me le woli ma fonga mo se le July 5 le fi nei ole fa linga e fa pe ole va filifili o Samoa male songa awane ingalo sa lo minga ole tusi ole songa fa tasi ai ya male lo minga ole va filifili e mawai fa penga o Samoa si sifo tutuila mamadua o risi utala o Samoa o alanga upu o le matafa yo le matai le finga o fa le lave pe yo fa i poiponga maliu o le singo ainga fa fesila fa inga o Paulo anto ai masi fa alo o fa ngingo e kalesia ia male tele o le ngana o fa alo longa e na o le fitu se fulu tala le tau na o le ofisa fo le radio Samoa le tolu pa tolu ono Hobel Avenue Manukau e maua tu wai saulo minga morisi fa mtalanga vala mai le tanto ofisa i taimi fainga luenga i le lua ono lua tasi lima i vatolu lua ono lua tasi lima i vatolu a fai te lana i fafuanto au kilani e mawhaiona e anga i sa o lawa i lunga o le tanto upenga ta wha ilangi o le shopradio.samoa.co.nz shopradio.samoa.co.nz e whai mai ai ia sau oka. O se tasina o tanto whaalinga o le watanu mai le official radio Samoa le rifo ia woli a whenga yele an turu ia male pikina o le whana wa onga i le tu wai o a onga i le nei fo ia so for radio le utawa ia tu wha wa matafuna toi wha mal winga o le tango lodo winga ia ele uma kimo le ngiva i kau na ona wha mei o le spring le ia tanto ia o le sango le manu le sa wai male timu ia e pele vo le fuka koe a makala vai tango le tango manu ia o le wha matantu maasan ia le tanto polo kalame tamama tira ma tutua va ai le ia o to tingi yo va ai la palangkeke ya nga i se fa moi va ai le no ofu ma fana yo tanto ia lo ma lo losi fai ma si le to ina ma le lo matua ele ia se le anga lo wa fe ku foi le ia ku ile fai koko yo ia ma want to gain ia ale o se fa aus ia o singaru au ma singa kalo yo ia singa i fa lai ia po sina supo fo wa le fai mama lu le nei vanta ia lo wa ko foi le nga lo wa ko ke ka sami uma me ai sko inga masi do maku e ko ya se ku foi singa lus furkara fai ya ko fo ia pule al kama lo maku ia nga ia sikai ia tanto le wenye le fai ngol le ve so va talo va to ia tawa lai patch mala ainga o le mafuta mele de ia wa uli selina siosi ya talo uli a sianta mo to male mafuta mai oi kikianga lo ia ja le fionga ia na nai mawa nai o le mafuta mai dai New South Wales ia to no na wa sa uni foi la uta fa ngol fai ngol le ve so ilunga dai Queensland
Yo alu ye lunga o men yo apu o ile alu men yo fala ainga men man yo mango pe ye le fuaka ni kim fai me man yo kia pulanga e ave fale koko o ka simele o la ya o kungi kia pun so mai tiki sa no vemo tanto puluka lambe pe mai alfa tunga mai le puni ala va 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz.
moi votu. Amo. E o isi whunga mali na o le puni ana wa ala ni vai ngolea woli ina wa awhatonu neile I tu lai tolu. Ka tala whantua I lo le whana wa onga mamantua le utua onga o le ria woli tala whatuaiti. Wa mai au tua mai la onga le ria so sa e anu lea onga sa e tamale lisa e tuine le lisa e usi tai sa whaisau mea onga I le ria so. Ea le lei wha marufu spau tono le davat e oe au an whaifu e liska miki marakupo le pisa. Le lei o le numera e mwhiona wala mai o tole whana. O le tolu fitu tasi lima iwa tolu. Tolu fitu tasi lima iwa tolu. O le fisi. O ai le ngō le tama. Lea e ta alo I le awal o le peleki. I le numera ono. I le lanta alonga ma Afrika I saute I le vavea o le sa a saudi. O ai le ngō le tama ta alo ale o le peleki. Lea o le a ia o fuina pe la aina. Ia le jersey numero 1 il va ver la sa saudi su e melkani o le kako visili ia e tolu fitu tasi lima I tolu o ai le ngora kama o le anta alo I le tulanga na o le numero 1 po le blind side flanker il va ver la sa saudi mole o le peleki fa nga le telefonia lo tama po lo tina na po papa su e mai ia Pengovi organi orgagosi ole so ili tomit. Tama mate. E fai ai le tanto se. E tanto te le tau ma vai. So e mai vala au mai ile. O mai le no fo vole mi noi solo se fai ex na pamo. Ile oranga fasamo asa sawai es fai so. Ala e ka o kala o le ko vai o falan en alo ka pena na wa men ele lo ka e o le o ku o male ko ya ina. Salo se su poesia in ai ai. Ora lo maku ai fai la falla si goia in ai le mamma e au ki fu su e ole pengi ole a ole a amazza sa mai ku fa sa mai ku ia.
Liena o tunai matia junior vai lua le rivainga o lea wauli na ua 5 minutu wa te aile a fo le tolu polo kala me le whanau pe sili matani lango lango ina malo si le whalekeke o le Fina's Delights maua e keke o aso whanau whai poiponga ma so se wha moe moe tanga i lunga o le Facebook PHINAS Delights PHINAS Delights la o le wei lunga o le leina talofa Ariana Talofa Oa mai oe Le manu ia whapitai. Sa elu lea ungal dinga so Ariana? Ioe. Wala to misa fai lea? Whaile mātou, tusi, whaitau tusi, male matematika. Matematika. O lea le tau tusinga sa fai? Whaile mātou, poem. Solo? E tusi lo ingoa. Ia. Ona e whaingi, like, describe yourself. So what? Ngale. Upu muano loingoa. Whaongale loing lea le upu pol ma jai tus. Tai tusi. Ma jai tusi mo lona wingala o oe o le a. Ioi. O le lau solonga kusi le a. Au le lei taimi uma. Ioi. O le ale au le leilo ngō winga au ngā tai te mi uma. Malo Ariana, on sa email lunga le tanto telefoni. Talofa Catherine? Talofa. Wa mai oi. Alman me whakitai. Sa e alu lea onga Catherine? Ia. Wala to mi sa wila onga lias for real. O le math mo le science. Maths ma le science. Soli. O le ale vaenga o science lena to wa o ina i leso. We learned about atoms and electrons. Aha, oisa. Ke no ali Catherine. Kwa nge fua o le mea ngā ke mini. Ma kwa nge fua lau cheno. E mweno e whamatala mai. O le ale wingo le ngā mea o le atom. So, there's something called a periodic table. Yeah. And there's what do you call it? There's for example, magnesium and oxygen. And there's little stuff inside oxygen that are called protons and neutrons. Yes. So protons are positive charge and electrons are negative charge. Right. Yeah, and that's what I call atoms. So you put the two together to form an atom. Yeah. Sorry. Ila le wo kau lo mai lo ngefuli Catherine. Le tele. Ola lu senga lo ile au. Se fulu. Wa senga se fulu. So ila se NCO to sanga ni na to sanga fo. Yeah. So ole ala le mena te mafofa. Wa e mauti no ana wa man fatala no ia umta pu to sanga fo. Yeah, wa I lo ala le mete mana e fai pe mtu. Yeah. Ole ala mete mana e fai. Ole loyo. Loia. O ala mata upuna na alwe ave e mawhaiona ave o e maloi. History and gears. So you a Bachelor of Arts, huh? Yeah. E yeise vai ngole ole whaaloia nei te fialu ye waile kasi sko inga loia. Yeah, so what kind of lawyer do you want to become? I'm not sure yet. Because there's criminal law, and there is family law, property law, ia maisia maulonga makua ke le ali Catherine. So the world is your oyster, and all you have to do is what? Is work hard to get there. Yeah. Because you got 3 years in college left. And then another, 3 to 5 years at university? Yeah. Yanga umalole e sa filmenga e ka o le pro bono, ia po le ngalu e foi le se pe e maua. Ia. O nga e hanu e lola ia le sikana o le pa a New Zealand. Ia e fi halu foi Australia po Samo. Ia e ma fai fone wan tu ele stala. Ia longo win. Ia foi ni ma ko so dinga kula fu. La ma ko kwa su e ri kef. Yeah. Le late to the Catherine Sole. Yeah, le late Talofa Daniel. Talofa. Oh, I'm a low sungali then.
Onge fastai. Ia, si foi seu kan. Wa mi sa filia ongal dis. Oi, jagale aonga. Mui, ora le ba wele ongal. Eu que karongaro us. Oh, wa ka longa nga kira ko iliten. Lakapi. Lakapi. O fenga vai. Os pome. Oh, leliki. I. Ah, ona la unga nga onga ilos. St. Paul. St. Paul's. Ah, sorry. Ia, leliki. Ah, mai la ka longa shoes. Yo, le koe ke kinga ama karong. O le fa ama ka longa muri ya. Oi la nga ka alom St. Paul. Southern Cross. Southern Cross. Ai, si ta longa St. Paul na um. Oh. Malo, kurua. Malo. Malo uma. Malo. Ah. Wa o mai la ka u ki mingiri den. La. O ngai la so le. A le kimu o ngai o. O la na fa ngoi lang fa yor kuwa. Okay, kale mal mai. O ngai ke ma. Ia longo winga awal pu esa wa kai lungo Facebook ke wa ko e mawai la pepelo. Ah. Nia le malo tenio sone. Ia wa va ina yeni. Ah, e fi lo fo ya singa ka mai fasilo ia le. Na. Le Olive Sili. O ile ngole tamata alo. Le ole a ia la e ina pe ofuina le jersey numero 1 le olbreki. Ile va vea ole a sosa. Ya ole tanto ya Ariana. Ariana o ile ngol kama. O wala sa titi. Ah, e mo ira kwa. Iyo. Ele visu ia lauta. Ne ai. Te ka ile leikere. E ke va vea la ke makamaka ka lunga le va vea la sa. O lo kama. O yo lo tama. O lo ngana o ia ngale ala i lunga no lo lokwa. Ia. Ia le. O ala me ngana no foi ni fi. Ke ala o fa ka le me ai malo kinga. O la lu ku kanga na fem chiptina. Kuka. O le take away. O le kuka ngale take away. Ia. Ia la ngai ma ngai ma fai sing koma. Ah. Ia. Ia le ia Ariana fa tele vala mo. Le la tu dongo tonum tantu se ile umalo fa bueno. Ia. Ia alo tele tu mo le weekend. Ia le fe lo fa so ifu. Catherine oiling ol kama. Ali Savel. Ah, soli le ngombe la ongo. Ha? O le numero 1. Oi. Oh, wait. Kelo, mangalo. Ah, le fuko mangi nga ka umoi Ariana. Keri fa alonga kurkali Ariana. Wally something? Ia. O mo sai mana oinga, si ka ko ko mo tenio. Tenio. Ja. Ja, oi fu de ngorkama. Wala satiti. Toi sa utansi. Wala satiti. Ia, le tele. Wala satiti. Ia nga kongoa. Wala ko me fai pe mo ka longa ngi de fieri ten. Orfali. Orfali. Ko e uso ko foi de kai. Wow. Ia. Ia, le ka filo e kai pe audio welo. Ia. Awala vangi e sau se yalo mai kai pe audio kai welo. Ia. Alo va tu tenio. Lo fa ko. Ia, but we el tempo ingon ta longa si uso le Catherine wa mawa. Ia. Oi fu le ngor kama. Wala satiti. Wallace Titi ole antali pole alo. Ia le fionga ya le manu se mustiti. Ia lau tama lau sungal tama tai no ia li Catherine. O me ngala alo fa. Le la ka pengar fan. Ka pengar fan chile se Catherine. Se fai masia kila lo ngofo. Ah. E ma se nga ka ngomong ia pe pa kuisi foi. Ah. Esa. Le ai. Ya le sa nga akalo kinga nga sa ora ko la le fe. Ah. Yoi, ele nga ko ngofo ko ngol poku manolo ngofo ka ba. Esa ori kef. Ia nga le lo po fe la kapia isu mula no ngofo ka ba. Le va ve tai tele le vala mai Catherine. I love that. Tu mo we weekend welo. Mangu foi. Ja, to fa so ifo. O ve de mang. Ah, o tamai tipo fan na we le senga se fu. Anto no na wa mai on fa tolo no ma tu. Am wai te tang on sound you.
Ia po le ale me mana o le tamtiti e whai pe amatua. O le tolu tau sanga muli o le aonga. Sfurukasi, wasenga sfurutasi anga il sfurmalto. O inai ta pena i le whanau. Po le ale ngā ruenga mana o ngaluei. Pe a mai a ia le aonga. Ioi, o le mena e leina whaifonitanga mātua ma whai aonga. Ia, ma le whanau fo. Ina ia ta pena. Po le ale mea e mana o le tamtiti e whai. Ia a whiwo e nena unau le tamama le tina e ave wha fo mai. O lono winga. Ia e tauna matua i ave e longo. A ole, tu lano ni tanto polo kala me whanau le reifiafi. A me le fsiria iai. O le ale meke manga ori e whai. E ke fia fui mō, e ke fia leo, e ke fia ave vaalele, e ke fia ave pasi, o mea umanga e fsiria iai. E wai ini si o whanau. Wa umana ave alanto vasenga i o i le university. Ia ai maua me le tikeri. E siane mena manga oe alo e whai. Ia e mangu. O ha onga ia e peone ia onga tūlanga lua ma university. E kokongi ia o elo upili le student loan. Mai umanga whaile student loan. Ka kong koe kong. Ia ai pulean ka malo makua na tantia tuai na lele. O le tau le tolu le vavea o le usani. O le ta alo le olperi. Ia male au malo sia Afrika i sautele champin. Ia o le lakapi. Ai si tanto wanga i antuna polo kalambe le thinkamina. Ia koi fo i mai lo la ile. Fai lo mo le tanto se. Koi o tole fana o le la manu malo. Ia e le fai longa o Saudi el frikeki. O le finance delights. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. During World War II, an uneducated man who lived out in the hills brought this letter to the city to hand deliver it to the United States Army. Since he could not read or write, his wife had written it for him. The letter said this: Dear United States Army, my husband asked me to write a recommendation that he supports his family. He cannot read. Please take him. He ain't no good to me. He ain't done nothing but cause trouble and drink beer since I married him 8 years ago. And I gotta feed his 7 kids. Maybe you can get him to carry a gun. He's good at hunting squirrels and eating. Take him. I need his food and bed for the kids. Don't tell him I said this. Just take him. Well, I suppose it's safe to say that husband's ignorance was not bliss. What he didn't know did hurt him. A story is told of a thief in ancient times who stole a very valuable, expensive coat. The coat was made of the finest materials, including buttons of pure silver and gold. When he returned to his friends after selling the coat in the market, they asked him how much money he had gotten for the coat. He answered, 100 pieces of silver. His friends were shocked and upset. They said, You only got 100 pieces of silver for that rare, valuable coat? The thief looked surprised and asked, Why? Is there a number higher than 100? You see, if you don't know there's more, you won't ever get it. There's so much in life for us to enjoy, just waiting for us to get it. If all you're used to eating is bread and water, you don't know you could be eating steak and lobster. And there's one person who can show you everything there is to be enjoyed in life. That's the one who created life. Jesus Christ came to show us what it means to be fully human and fully alive, so we can live our lives to the fullest. He also knows the dangers that can trick and trap us. He'll protect you from the pain you and your family will have if you don't live your Maker's way, which He designed for your happiness. So why not ask Jesus to forgive you for living your own way, and ask Him to take charge and start showing you how to live His satisfying way? It's the only way you won't miss out on every exciting good thing He's planned for your life. Just think a minute. If you'd like a free CD of our...
walelei mea uma taluana e whaatonu o uala elelei 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 lo uatua lo uanganga peliwa ina lo uola e ua mata mofi e walelei mea uma taluana e whaatonu o uala elelei e opa e whaavavaulo na alofa 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 Se fonga malina le Peace Chapel le divanga o le fiafi ma le pesi le rio va tulunga toile polka lamena o le think a minute. Lo toi fitu bla fa vedu ton tale o le tulai fanta maiti ya o le tawalunga na o le polka lame antan to le ria so for really ma le di fo ia so mo le tulanga fa tu tele lava I mantua. Ile fa abro ina fo le time vala o ile fa na o wala tanto polka lame o sile matali u tele fo to tele o tole whanau. Ja, o le nāua mai, ona tofo fo I whai longa ua saunia le wharekeke o le Fina's Delight, sepe o le eia tātou banana cakes, cupcakes, ia ma le tele o isi vaenga da ua mai ona awinatu. Ia wala wa o tole whanau, ia ma o tau ainga, pa wala me whai o lo wala au mai. Ia pa anga I fo dunga o le tātou Facebook o le Fina's Delights. Ja, pe a foi o refia o ka sau ke o se fa I ponga so fanda. Ja, ma so se fa moi o le tanto Facebook page o le PHINAS Delights. Ja, le ai se fa ka ko se. Po yo to le la manu malo. Ile fa I longa o saunia ele Fina's Delights. Fa tu yentu to mai tile na vala mai. Ile ding fo I va so se fa ka ko se. Yo. O nga wa ko ila ia le o le ka ko vili minoi noi aluantu ya ma aluantu ai lava iyo yanga paki mai o le wa mawale tangata wa manu malo fai mai le tanto jo o le wa manu malo I le so o le tamatai ya Ariana ya fe ngwa umalu fa tumalo tida bala umai loa tele mana solo fitu tasi lima I votol solo fitu tasi lima I votol o le tamatai ya iswa fa ya Ariana le woman malo mai kan ko se inga ngi yef ele tugol no fo fa mole ya ole fa fono tanga le fast le santu e fa ile old club ile so sa ya ole wo to isu ya ne ile so anta ya ole mo to sa mo yo tanto umalabling ton no le fa to le to sa mo tashi le fa le fono tanga le no to e fa ile fa lo sa wo to isu mai la wo dia anta ya ile to line to le mo to sa mo fa supporters Fonotanga o le awhai le awoli a tau le tūlai tolu ile maota o Samoa e le o le asosa pe ona ta o mai le le to whai vai malo liopu le au pepi. Ja, Samoa o tolunga to ina mastauto mo o le ria fiafi ma le fo I veaso fa au tele mo le mafuta mai fo I se tautua fa ale a au. Ja, ma le suinga fong o le tātou pulakalame nei o le awau lima fonga mua mai le asonga fua I le aso fureile. Tau le se fulu ma le lua e o I le wha I le fiaf. Moli anto le tuolo tau soi fuma sumanto ola I le nawa I se fau. Tātou toi whetapa I ai lunga o pe au, manga lungalu o le ea. Manga loi sau leo I lau titi whetama I le nei vaenga o le fiaf. Sau ni mai le san se lua o le fionga ia le antaua po le fionga ia pesta savea. Ma le sunga ia Isaac Paunga. Tau te mafuta se I o lisa teimi o le po ana nei. Ya maru e tele le ngantu le fai unga o le reiva yaso a fai fo na nga yantu mo le tampo ia ta longa le whanau le fai unga o le vai yaso tau tuana ma oe a Ioi o ta maiti lenta alo
Ya o tātou le tāpuai. O lea fo i loka fi e kokong. E omi maria i laro. Ma lesi mea. O lai po e Sky TV, ska alonga i ke wasango i so waka i runga kiwi. Ioi. Alo vantele antu, manuia le weekend, ale jo ona fonga mua soifua. It's